ya woda na die na reputation ni ade kira man for montene so ebia na we yesofo oh lovely now cancer pass who do fear sabe we say o fear kon udo adwuma ma obia papa we do suban pa o ko ni fear oni suban. Your character is as important as your reputation. Your reputation niam wotimi yo anwuma woto ball a oni me ball adwuma ye ni nyina betwa da ankwamba na ebeka subane ebeka ne ye me hunu woni ya wana agidini a empo won suban edo abehwe ase prekope. I've seen celebrities who have been involved in scandals and addictions that have squandered their life. Or jidin or tonyom jidin ade bakubu okoyo ya ese ni din. Or ye enyoma emma nkrofo ebo sedi nachi. Suban bi okoda na die etete na brabo. Suban na ehwa wohwe so abra biara. So person abrabo edimu na abrabo e ka say you have lived a good life. Living a good life is closed with your character. Usuban na yentoma edwira wabrabo. Enya nyoma wotimi ye. Enya nyoma wotimi ye na manfo bo wose. Enye nyoma wotimi eka na manfo ebo se. Eye suban a woda na die wo mra obi ani ho. E kire woni e ben wo na hu hia. Enyoma a wasua wo yo ne de ebetwam akọ. Me hunu nkokora bi ra wona nyini a na nko to nyom pa na obi sa so to nyom ntimi to nyom. Ekọ na suban de to nyom na suban da na die na aka no. Me hu obi a wabọ ball agidni. Ni suban na de na bekọ na de na aba. Me nua be ma me hu obi a adwuma radio ni TV so a sabe wagidni ni suban na de na bekọ na de na aba. Enti wo de agidni no na mo mpe suban a edo bekọ na do aba. Se me yen nyina pa hunyade enti ya ye hwe suban yen nyina pa bibi ame abo edin aye popular ye hwe suban no yen nyina pe ka bi atramu enti ntro ene ndede na da ne suban enye mentwa we nanti na mfanye yie unu bi wadwuma na oto na duro na oka de ense aso dem kra no ye se ye ho kire mpanimfo enye suban papa ye pre ape ade ama ye ho no mama ye ni kan ehwe suban ya ida na die ye pre ape ade abafie no mama ye nkai se suban na de beko na de aba ade nyina to betwa na suban na do beko na do aba dan kwa ma be na temu a enye ka wotena mu ene dan a woda mu kakra na suban a woda na die e wa brabom ene dai amenkira wo se pe suban pa bi da na die e kire won e ben wo abusua ene oman na na yede ka wo aha ana meja wo odofo e me de se wotimi ye adwumade enya mere tra ho enya nhira e ma adwumade abedine na empo me nampanimfo a wa Adom TV a wo so masene adwumade ba ho camerafo soundfo MCR ena me producer Priscilla onyame nhira mu nyinara woni onyame entina. Ene ukwada eneso nyame de achaye ni tekotego enso ne yache ensem no opani yedase no nsia no de abo enti bedwom kase emre enaso a making kama wade eduma koten bia obete enese school for do awomo etro BC nsohwe bi ewo kwandan no enura wo kan ba ko ama wawo na omo so awomo etete asen asempa na ye no so enso yirinti wani etutu ato won sama dabre ho ayeden ede ama won ebi ka we ho ena ekabom se anopa bedwam kase medin de ma mechra diamond memwache mesha se de afi oti mantamo na sa mantam yimu no school for do a enura na omo tro sa BC nsohwe ni bi ewo pandan mansimu a na wo mo tro no wo kabonwura DAJHS center no ba ko de na nafu no aba ne sa na wo nso aka no enti enura no wo woye Eboni ene Njeti Esther wono so etro nso hwe yi bi a wafo afuro no etwetwe nkomo mi papa ni waka mi mama kwa na isu mi pese ni kwa school mi mama antini mama na mapa babona abanisa na misi ni de baba bechiro
Supervisor wo Kabonware DAJHS Urakpo eni amani boni etwetwe nkomo. Na yɛfuma yɛhyɛ aseɛ no na yɛwɔ mbabaawa nsia a na ɔmo awo a na ɔmo de ɔmo nkɔla no ɛba na ɔmo kɔ break a na ɔmo apa ɔmo aduane na ana yɛwɔ nkɔla mmienu nso a na ɔmo nyam na ɔmakyi baako awo nti sisi ano nursing mothers na yɛ 4 na yɛwɔ 1 pregnant girl as of now. Asempa na ye kura wo asen of mensi no won fifi mantamu na me ne okasei kromafo no bi wo ho a we ne atutu ata won semesan se ensuato ama ensuyiri afa ebinom fi asesi a won dabre mu nsam de ayedin ama won yeto ye pension ye adwuma ensunsuo mu na pe ne yeyam hyehye ye ne wa na afo ano mo de kyese ye ne atemu biala sensuo no nya mu na pa na talk to bi na afaye na se wo ba ye mfi a ye niema asai no ye nka ye de ye hyeda ye cement asisi ye kwan no nsunsuo no tumi ba na bu afa so ebra na ye me ye kwan no ye nananom fie tetete na sa ne me bi nne ho ye de gota me yenu ntam nso ye hunu bi da efibra wo mbe ye dan na sa ne me ni nyina ba wo ma betwitwa foto ahwehwe niema nso ebesine na wotwe wo ma ye simu de onipa nya hoto niema ekoso wo ye krum hasna sempane ye no free da wo mo status wo mo ye kwan niema ekoso wo ha no ani enyan first na ye te hase no even 92 kra no mo start ye kwan free we say kumase kra bedru ha no ye te ba bi ati ahwe ni ho America kra wo mo status wo mo ye kwan ye ntumi ntena fie nsuo mu na pe na ye mo so ebinum so kire se sesi abrabo ma ya din pa ntimpinifo mra won sra ban mu na hwan de betie nsuo no abata de kana kre papa afreda modi amano boyi ifrasin asempa ne ye na bradum kase One self from one sene beya or manfo ebete ni entia ekwa offer na Civil and Local Government Staff Association Ghana. Now we trying to tiase close agno. Won be hu ni entia wo don ekwe ne emfaso a ewo mu nti. Wo mo aboboa edom no bi ano ne won aye ho nkyerkyere. Otaya edaso ne say a civil servants no. Ye na esi ehu say ye baako. Enye se empape mu ba yentim. Inti yewo representatives ewo different ministries and departments ye botai ni say ye beka ye na ye ho abom na be hu ye ho say ye baakofo say de be ye de assembly tudwa ye be hu ni say ye na ye ka enye say ministry ACC in a ministry ways to say by ye be hu ye ho say ye na ye baako inti ye be so assembly say ni pa baakofo amongst all the districts no ye were about 30 district yen ena yedi kan ya yedi aye ejuma bisi na ye empire no say other districts no omo be hwe de ayaye no no mo so omo ayebi na ye na yedi aboa madagana. National Insurance Commission adwumako no apao dwumade bi hontoma ne se oman mu nyina wo mo beko aprobo na wo ma ye nkyerkyere de ama high court ajejefo efa insurance ana se insuachiba emra fofora aba eno eye act 1061 no eho se ne be ya ensem bi efa nsase eho nsem beda ajejefo yenim ewo asendi bia ho no mu a wo mbehu emra no ne kanfa na se ya nya emra fofora de adwuma de se ye ne judges no na omunya nkuta hodie na mutimi ete act na ba no ase na asem kokota omo hu sesi a omo obechechire mu obibroni so omo hu sesi omo interpretation no enu tie no ne adenti ba ha na nya de a ya adwe se ye ne na ye jai ya na adwe se ya shasi afibia na ye beye Enwechi and acting director ya Wada Judicial Training Institute ano Justice Dennis Ejay editu dwase e wose commission no emakwan sebeyi a omanfo ebetimi ate emrano ase enchemu oditu dwa enie se opes obiti emrase ne nipa no wote ase en wode ye adwuma na wo wa so ye emrana ma wo no wante ase a abrebia no so be ya de enye enti wa ya emrana ma wo no wote emrana se yie na fa ya adepa enti eno no so obi mpo na wonya adwene no wode kokota court no behwe no de wo ye ne ye papa enti emre bebre no ye na
ekuokuo ne ekuo bebre a ye mmara ma wo mo no wo mo no ente wo mo mmara na se na wo mo so dwen se wo mo no nte ase no wo mo nte ase na wo wo no court no mfa na court no so emfa wo nte ase na wo wo no enti wo no suate ase yi court no so suate ase yi enti ye ba na ehunu se mmara no se nete Penipa wada ensentrofo kabumku a ofra no Ghana Journalists Association no ano ene Albert Kwabena Jomfo ena wo bo ne dero se wo mo apa odwumedie bi hontoma we no eye emmoa a wode betae ensentrofo a wo mo eye ekuoma emasa akui we die eye Journalist Support Fund a yede ebe tai ye pese yede cable attack on journalists, assault on journalists. Nanusi yape ena jemtreni de ma National Media Commission ya boedu ayeboafo enam sa akonya iso ede kokobo man centrafo se wonhwe won kasa emu ye wa bra wode wano de isem etudwa wonioma ekoso wo man mu ehu de na mechira ne se ye ne ye yonkonom ne ye ho ne ho ekasa aya yantu aboase ewo ye kasam se ne ebe ya ne ye pese ye ka no ebeto onipa na asom ese entiase ba ya wagye atum enwechi won ma wayen centre adwuma no akọ animu no akọ na homegye mu no bi nso e de wonano disem tudwa obo ekuo no mpanimfo abaso sande wonadwenkyere atudwa wo kwan a centre adwuma no ekọ emprempren wo mayimu ehu. We need to do a lot more, and for me all journalist professional organizations, all media organizations need to understand that their first commitment is to journalism and journalists. We talk about the executive, legislature, judiciary, and we claim to be the fourth estate. As far as I'm concerned, there are 6 estates, and the GJA, the professionals, are in the middle. Ayawaso Municipal Assembly no ede enipa bese oha ene enso ena ede bylaw emrano ede akyekere won ifise sanitation anasa ahonidie ho mrano a esese won so hwe na operation clean your frontage no wode won ho hyembi no safo yabu emrano so enti Municipal Health and Environmental Officer Charles Chachu Makati ena ene Adom kase central for di nkomo eno kansa asemu Butaina idea share ye hu so say ye be make sure say ye municipality no e be din kuni wo cleanliness mu no enti so far no ye di mafo bebre akokot e wo sa asem no nipa dodo a sesi a ye di akokot no omo be ye 107 cases I work court sesi a ebi mu amba court a mu wo bench warrant so a we ye hihie se nyame adu ne ye bibia ye tuniama ye a ye be kwa kochi omu 54 de ye di omu asem na nkan no mu so they are pending. Municipal Chief Executive Edema Ayawaso Central Assembly Mohammed Kwe editudwa se Operation Clean Your Frontage eyade a abeboa omanfo papa wo kire mu se enyade a assembly no ebetiada na emom wo mo bekoso akon ekoden se ne omanfo empatem ebete Yenina ebetwe se sisi a clean your frontage baye no ena nkan no a clean your frontage baye no different ben na wom ampa ye sure yanya different bebre efise ansa na operation clean your frontage beba no na efi no edos wo bebia sisi a de mo ankasa mbedi mi adanse se efi no enti se nkan no Ene October 19 ene de yanso ena Ghana Union of Traders Association ochaniti ase gutafo ese encrementum hadie obia wodon sakuo no ne soto ne sese otutum won beye saade akosi edadwoada eye na wochofofra ebesime no so eye October bosome no ne nefua aduonu ena metre October 24 kosi se obesha aban no amade eha won no aban ebetie won Bijira to media eye business community no ade amame enadua say me ma ho kwan ne ntutu shops abo enkrakro duam ye nyina na nya asensode ema obanga na nyina na yemfa nkyere oman Ghana efo ya ho kyere ene ahoyehia ye wom no
ye gyina saa tumi ya modi ama ye so ne ya dia atoto ye shop mu efiri akina da wuko akopem aduada ne dia ye bebie ba efiri na kopem memne da no shops a one crying na no ye betum na ye dia aye insenso dia e dia traban se enya de boni so na mom no se be ya ye suppliers nso be hu se ye wo problem wo problem because ye ntimi ntua ye suppliers ka ye ntimi ntua banks ne ka banks no so abati ase se de COVID-19 time no wo mo reschedule ye debt payment ne kasa na kire ena dwedifuo bi ene amanebuni etwetwe nkomo na ne ye pese ye ka kire aban ne se ewo mu se wiase nyina ye den nanso ye de ne de ya bro so achen so enti ne ye pese ye ka kire ne se ye yetire ehye yenso yetua nkrofo we ye shop aye ne wo mo ye adwuma na se untimi enkom ma e be de no atua sa nipa no yesra aban na de enti ne ye de dollar ekra neoma na wo neoma ne dru haba ye de dollar ena de ma wuduti yenti ye dollar ne kwa amanone ama ye kurom nso ye de dollar abetua duti ana aban ne yesra no onka bibi nkyere Afe miwie kasebo no ewo enfifi mantem na Cape Coast District Court 2 no enura ne prensa so a wokọ asetena na achese tufohene a wo ekwam krom na Clark ene Michael Dako a wo mkabom eku Georgina Asobochi no a na nka wokọ akopenes mu entiteye wo mo chese we ye ne prensa so a aban ahyese wonfa no enkonkosie. We are still recovering from all the shocks because Abaya as at that age, the film, the state, or the film. I'm not doing a crime, but I feel like they recover. So, they are okay with the proceedings. For now, that is what I will see because there are other cases who are related to the suspect. So, we are hoping that the right thing will be done. Badwam kase na si Badwam dwumade no de edidi so no enso e ba wakwam enti Facebook for ene mo amohwe no TV so mo ade asamo mo awia bomo ye mamo nyina ache ye mama ha ye mama ajo ne nyina bi enti ye to aso no na afa de obonkrata no ena online no so de ekoso ena edru so afia mankwa tamakro aye krado enti afia mpacha o mache ya enua bibia hokko nyame adom so e nyame adom ye de nyame ase no complain nyame Cristiano obetima afade ye o ma ye ntenhwe de daroma e ono ape ena de bedru ba bi edri sa e dati se ufuo ade e be china nsa bi anyane ye tie danase obi a se de o kase tie usika tie e nsa bi ne nyane wo isade a chenwo anu adanase ono wo hia ye hwe o de danase o ye okay tie rade e dase yani ahwefo nyina da sepa amen okay ti if you had the bokrata be chase na me fa online on to aso ene ma me fa the bokrata na chase na me kai Ghana for so say na ohwe manimu adum praise na no ya pa ho ntoma ti nyame ya adum a November 4th Paris Dome eho ene eba so gidigidi utua 100 na utua 150 na so nya kwan na de ewuram ekoye nimu ano no Priscilla incoming floor manager so beto bi amana for better the president nyamisha also wadwempa enti ya ka ne say wie no telegraphic de obokrata no na no pay de da ni mo ha ni kata no omguso account ne down the 32 days more ni telegraphic de obokrata no de aba na wonsam foforo mu no yesi enne hundreds of buildings to go down at Sakumono Ramza site today. Regional Minister, o papa na ekasa. I want to kan no aka osono. O hunya no hu say yes and ye kasa. I no conte mache. Ojo so pa na we before e na ekwa down no nya say bi e na wo sori ya no mo kwa down. O matu hu na mo kasa. Bibia koso. Enti wo hwe daily graphic edi mo ha no a wo mo de drone e na atwa. Okay. Na wo hwe a e be din. Ebi di adan ni nya mesi so but o ma ye fesuo e wo ho a adan egu ho no e na se de tie biara adom kase no wo beti sansem ni nyina e wo ha daily graphic wo beti oh my dear so etwa se ba ne sa
Say last time video omuye ha Bonifa free suni. Oh. Last video omuye ye power head down pa ye dwegum si ye rad. Enough from now so. And so we be over mama. Wa hini bi o e na ato ama nkrofo ye o innocent. Ye bo he no sobo no na won so awokoto ye ne. Won so awokoto ye ne. Na wo ye sure so onim say ya ban sa ase de. Ye nim ye mu bebre ye nim. Ebi o ha 1F. 2 oh enkosi hwe Ghana mranwe wo da enkosi hwe no beka saa enti so he bi na dada wato ama wo a na won so ene nipa nso mu betepa na so mo ja hwe gu ni ho a boni fafiri nso ni ho se ba no sa na sase won sam de o se nipa nim de komu pa cause ya estate kura obi se estate kura be na manso eda so nyekuma ayo Telegraphy Democrat ne de no ntu hu ora record nimu eda ha na tumu se ne de no mercy for the cripple not at all ti ho asam eno no good time so de no se de yen kase no wote ya no pay no eno so bo animu akopay 20 a Democrat Telegraphic so e de aba e wo ha na nra opon tutubo a ye wo huru mampani nyine no wo de soso abofom e wo so ame a wo si interchange ne de e hyase na e ne nwanwa se bi mo kasa asante development no MPP aban yi wo free mu na so se afra se no okose bo se so am interchange obeye and the nei ode niema bobo from akofe 16 a Democrat Telegraphic and so e de aba na ma me kan se me dru so am ho no eni nchi obi a bra de hwa mutum so issues wo mbebere e bi o follow ups ayi uka obewu anka obewu nana ene e mo ache akwa abakasa na de na ehuru ubo asem ya mu kan ba Ramsey site say ade ba ko mo sem ya e magana ni bia ate ase obeto asase afiru bi ho a anka ideally no kwa na also involve lawyer ene ade edi kan but Ghana ha no ya bolo ya dimpe na onim se ka ba fie enti so eka na ebebe fie initially no enkonkwa eti se kaya ene ebeto wo mo a se be yibubo mo dan no ena 2 se enkofa lawyer kra ma na involved in acquisition of land na make sure say wako lands commission akoye search are say nipa na oton ade na ma wo no din ena wo lands commission say ade na ene dia you sure say nipa no munya konya yesa na ye baabi a yesi dan ana yes of course say ye eno ni nyina be denedi say enye baabi yesi dan be indicate say ho ya ban asase ana bibi enti maye mpepere ho sika ba onsem na uteki decision a nyabotre sika ne ho den enyi obi ani just imagine say ne cement buo ne ade na wasidan kodu pempenso na ba foundation kura but there's no justification say do die kwa kusi baabi ni kwa sesi enti ye be chichire wo mo re for the meantime I register the be mamu for the meantime na ade ba akososo e wo mpanimfo no so afa omso hwe han ne doso enhwe han ne doso na wa mu yesi awie yo yesi da wa assembly wa wo mo mpotam da bia wo namu yo obu oba be tro dan no stop work kura won si ho biem bu ho ane plaza dan na pintinisi e dan na tro stop work se ekosi sen bu ho ane dan si ho na wo ya ka stop work na agususi bi mu akokodro yo o musi to da bia ya ne hadwen ya ne hadwen papa well obi o ha stop work bi o ha no akohu mpanifo no maka senti nana ye bo ankrankra no sobo no ye nyuma no nso moa ye hwe obi be call lands commission hoyi afi no ogusuko no nye obi amia no civic education kun no de medede bia ho na me ha no wo no wono obeye nkyerɛkyerɛ na ma oman ba na hu sɛ aha na sesɛ me fa anasa aha na sesɛ me fa no woni ano no onisi ene onya takyerɛ ma no waka eti obi onipa bebre ni nimdie o nana nipa bebre ni nimdie wo niema bebre ho nokre ba nimdie na ye ni nti ena bible kra kan se bisa na obehu bisa fo nya ye bebie o ye twi ka se kra so ye ka men nkosi se obisa fo nyira kwan se ye fie ken o te ase nti se wo bre enye sike kuta wo apeso de agapade de kwantin fifiri to anko wo hen ha o ntumu so bia ye connection mai na bube ni bio kwantin fifiri to anko wa hen ha o se firi to ni we no enti ye de ba wa kwantin fi a anko wa ba ye ka we na no be bosumi ni se me ha ni na 3 weeks ni efa lance ho ade ayeke
on say ade no ye nkɔ ne yakobisa ne yɛte akiri obi se na akɔ ha beju 2000 akɔ ha beju 3000 nti ɔno no de watɔ na sase no ɔno hu sɛ okay ma me nkɔ lance ho na me nkɔ yɛ search na me nye me land title no ne ade afi wɔkɔ ho na ɔno kɔ nya okura 2000 3000 because ano wate sɛ wokɔ akɔyɛ wo search no nkotua de a okura be 3000 bɛkɔ ɔkɔyɛ ma me ne kwaku dem sɛ 200 or 300 you see afi no aye din wanka ma nipa no ne ye no but then obetena to odwan say na 3000 2000 ye enti nka wonim say senyo no a na nante ko eno okọ ye so according to orosi anchenso na kanya ono a na nante ye na okọ ho no mu a na nka wadi obi achi ose obi nyama no na okọ ho e chance na ye chance na ye na pabra ne agene be 2k 3k so obako 200 300 no tua ye asem no timedofo nyadaje ma ho ye kroma no obi a pe shortcut eyampo obi a pe shortcut se pa se waba be duru ba bi nipa wo a won se line wo ho no obe try say obi pay the way through eno ka ho bi na e corruption na do so no onim se lands commission no kwa e bi search no o de say 3 days kwa na be take a ono no opo obi a obe ne ya dia ma no ne ya di ni 2k babra ne so ho no no ope bi na ewu na wa je evidence based se utu kwan ko bi man so a efia se o ko ba bi bi a pese o twa ticket unim ticket no ho hwe na line ho o pese ubisa se o aha na etwa bi a kumasi ticket no eno keke kwaji so di line so e ma ni duru so o bisa na nye ho a wako ba bi France ko di line so se nipa na ho no esa line so no pa se o be ka chi so mpacho wi na me bisa musa we enya djuma e also di line so but bi ni nya sa da o mpacho o kaka se masa bi di line so we so kire ho ni bisa sam ye pe bibia shortcut ene ene nti bibia yenkɔ ho ne yenkɔ ye na sɛde yɛte na bonten no enye sa na akɔ inside ho a etie ahwa betua 2k enu hu bɛkɔ na 200 bɛkɔ na 500 na nka 1005 bi nka ade aye bibi nti mesrɛw ai sa adwene na bɛ ne ya ye ke sɛ wa sport ya asase bi obi abɛka ɛho asɛm ade akyerɛ wa yenkɔ ho ne yankase yenkɔtua sa oboa ampɛde oboa we need 10 years ya munya you know we need 10 years okɔ ho a obenya 10 years okura say is better than ye bedwuru nsa ase agui yani enyumeko no so nka ya ampedu kan no kura o baby so hu se pa se also ye land title registration 10 years de obwa oh obani efia esisi me tibi hu fie nan ni tie no kura wo mu nyina ne se ye di suban bi ahye ho se ade no wa anye me se ya ebe che eno so ka hu bi nti ade kura nko betimi de na wo oh yes no de yi bi so me na office amiamia phone on hwe so nye di se nipa na be hu no ayo na yan kan no kra ntra yen hwe se yesi paper ye de printed birth certificate any passport a short se ofa form no edi lane ni mu de a short na emomu no se okra sika open ne ya ye benya bia print ama se aden de ne de aden ya na ye de asha amanyofo nko a ya ka se kroma ye nyina isu ba nye but eno na o kan ye no trosem kra ma ho kwan se bisa ena o se mpani kasa nso se ye den mpani fo se den bisa fo nyira kwan ena afia nso ama o amfato ho se obi tu anamo no koye de obi se no na entesa efi na koye nyina ye sa corrections no kakra wo akọ eto da bia ya na ye obi se mi de manko school yi aje se minya krache no ana minya awura no enye school fo na ehwehwe mo ho nke school fo nkwa na beton sase nke school fo nkwa na be bibisa ko ubisa asem no na fe wo mo so aye tete front desk no wo nyuma bi mu no omommo mani mo nte na omumu ade ebi no mo ha front desk ho na ote no na e wo kwakoye ho ono kra ne ye ne na no kasa no ehu bi ebeka wo no si ho bi omo nso ebi nko ma wo yento aso a ano mo didija wo edija o ye me a wadwuma ne se obetena ho so obi edidi eja wa bosom ye betua oka eno ne ne eti a obufu obehya bi a me be ye adwuma eno ne ne eti a to ebi mo ha akoto mo front desk bi a ho omo ne yo no onim se ne maami ana ne papa bi na aba ho no eno so nye intimento aso na adomonline.com no so da ha Ekufuado Sachs GES Director General. Okay. Enti no ampedu de o kan de obi ante.
Nti de obi ate ene se Ekufuado Sachs GS Director General nti ewo adomonline.com ena akase bonim so wate ya na se Gota reveals when shops will be reopened for business nti nyame adom a adwada ebe yi no no ho asem 24th ena omo bebie lawyers are the best ko no matutum ene 19th na shase nanya no omo ne ayifo ahia yi your friend is say omuni we mo hia eno akura news no kura na wo mananya enumre Council of State no no mo hia na say o matutum emuaye na ante wonde emuaye ni nkonyasi na ante mako nan na no mu bi se fra ban ho omu chiri mu ba ko pe na Council of State omu no mu hia na omu gitum so omu ni aban ko kasa no aye mu ba ko pe na aye adwuma ti nyensa na aka omu hwe ni mu ya nti obi ji ade nan na ka ma ni mienu mpo a on Adis wo so na mu na ba ko no miensa ene na ya tutum enti mu amuwo mu kwan wa na nka bia ene Wednesday nso ye nkran dwada o enti nka bia wo badwa wadi kan sim dada kafra se wunya man so na bebadwa memenda because memenda nso ye nkran dwada ene ensi ha enye sa nyame amu akro bi akwadwudwo tira kwantimfi enti no enka ebo no enti na se da hye so beti asima no pai yo wa kohwe se bia na namu a yo si atum si entum go dey obi betu obi ntum no kure no so confusion setting Ghana na yewo no enti we ko ben ko ya na team work ne ye aduma but ko ba ayi division na ye o mu nyina so tuma ya so be se okay ya asemu okay so lawyers are the best candidates for heaven Ghana Bar Association na hano. Ene isa ko de. Nana, lawyers are the best candidates for heaven. Nana, do you bet to differ? Debbie say atemu me nka ho. Okay. Mintimi mu ate Bible class me mu aten na wa mu aten. Ba me kai se susu ano. Omo ka kire se lawyer ni wa ye nanim butu adaka nim. Anti minim se sad na eye adwuma na se no mo ka hunu ya nti nipa bibire wa no peso omu di lawyer no se hona no omo asesa omo adwen nti se sa na lawyer fo ne ka omu nanim di omu gina so omo de kasa na no kure wo mu ne se ukokoto a ye nka no kure ho emra ne ye ka ho sa yes okay ukokoto a enye no kure ne ye ka ye kamera tu betimi aka no kure wo wiase nyina so emra no ene no kure na wo kan babra wan bia so ye do betum I see be difo intine ye de omu butu ana uko yade na no sa ye de na te so wo se judge we na hu oloye ni funa ye butu ni dade ade ye butu ye de o da ya ye wanya ko well ebia bibia wo ho amamre ne ho amade enti nyame ya domon so a se de Afia share the t-shirt no bo wa mane say Adom Praise on the 4th of November ebeba so ewo Perez Dome inti shase ya hobo afi say is it 4th December na November all right next month yeah all right 4th November ewo Perez Dome inti krachi na no Sarah ne bo brofudi ni kire mi yi o me hu bo Travis Green okay inti ono ene de ya ton safre no se de afebi e ton safre jontoni eba beka ho no Celestine Donko ni ajontofo pi no ebeba ntie no so ho asem eno no ena Ekufuado cut sword for much anticipated 4th year Swami interchange nti we ye adomonline.com de no Omampani eno so no mamfa we so president inaugurates modern residential complex for appeal court judges say pictures near Diaba very nice place very nice maintain mo ye opening no and we hear drone shots na say Omampani wa bodwuma wa Asante Mantam nemum ye be stress ntupani for there but say Omampani nkasa ye ne say anu ya yeshi anu ya yeshi na anu die ya okoka ye ube chiremu aso ebinum enkonkote ase yi we say so nra interchange ya o kate so di o say amanfo a say omu mpeni yi o say de wasantima ntamanum begu ase ba ko ade ano odin o mpeni yenim say nkwa abato so biem demum nchirima ni nti omu efre chireba ni sa bomo maduma ye mo de ase
enipa bi ayam as a before ka credit se ni mu yeah but oba mpani menye frustrated menye frustrated one hwe yi a anu ye di nchiri di makoi epetira eche yiwan wo so amanyo se mu aya ache unim nsam a wo ka e wo ripple effect a ebetimi affect o party se nye wan kasa kra as a person and as a president ebetimi affect o party is just on kasa ye no anu ya ye hyedodo last days are dangerous nti asemo edan ne de efe na me ha one say mayemfa ayaban dan suban ne nkoho ayaban dan no se Ghana ya ye kese pa event ayaban dan obekọ na mayemfa nkoho efe pa na obia ebedu ne so say judge ni lawyer ni no so akotena ho kama nti pacho bibi wo the obokrata no mami we wa Ghanaian Times 30 galamsees trapped in a pit. Relatives call for urgent help. Nti omo da so omo ana omo se ya kasa dia utu se enyi omo nwie nti ho asem na ye den papa na yese concession bi a AGF for dia na nipa bi esi akire eku dwidwirani a akwakofa we ede aba yese sa bia o ye frɛ Côte d'Ivoire Ghana ha Côte d'Ivoire AGF for concession bi so e wo boase anwem side ho baby na aba nti eno ho asem so Ghanaian Times no ye bompa ya se bi yom no mote ase na galamse asem ne de zei ne kan ye din ne kan ye din papa na ayi ayeken ma me hwe ayi Gabi Ocheda ko ne Twitter wono de what Twitter am say nra or say this is not election year, so don't treat Ghanaians like voters but citizens. Politics of comparison works when elections are before us. Right now, people just care about how to make ends meet. Use your energy in showing what is being done to bring relief. Comment. Na na Gabi de hwan. What's the hwan? Hey. Na wo ka ayampedu ko bitiana. Ye nim de one no but eno no wato etie no. Na we dey say o tie de o kan no say da bro ni mo mampani ho. Sir. One ne ofa ana. Na say ono nim ne direct. Ada no dey ato ha. Obi su bisa say dey hack Gabi account na na. Wa hu ne tiam some say no. Oh, this is a mistake tweet. Because I say tweet no me Twitter na nkasa no to de bia ya na ehon nsem ne kana ya na edin kakra obi timi twa wala symphony no de ato no aka nsem bi atia pani yo fere no na wi eche but ebi nso so ye no kre obi wono ma ne nsa ne timi pa ma ne trade ne wi afa nu anu ne ho but ene no de to ho na no no bi capture etu ye den na records no ho ene wan hwa we ebeba abaka sa enyo no obi ho no mo a otimi trade bi o de abufu ana say frustration no trade bi bi echire no na opeso pepe free ho ne we de so no a because I verified though. Yeah. Hey, any ayakese. But as we speak, who is treating Ghanaians as voters, but not citizens? Yeah. One anchor. Hey. Na brofo no atwa to ne nyina kenkan bi obi anko kan. And I'm so memu say see away. One day who Ghana for so mo to aba na mu nyatimamfo. The one I will be saying. No. One of me be some me am take. Be biaza. Me who you. Yeah, ne dey. Enti ya wi hu ana me fa guide ne nto aso. Pacho fa to aso. Okay. Enti daily guide no asam foforo no am say daily guide ye publication be about general mosquito. Nene omo e de foforo aba say we don't support galamsey. We say don't get ya nek. Yes say no kan. Let me say guide can be fufuro. For my patch. Guide say o say almost support. Enra no. Bro for no dane. Don't and do no. Nti o my rejoin that. Sir. We go pay 6 daily guide obokrata ne buy. Na ayi yesi produce S mass log boss. Court orders Alex mode. Or Alex mode ne. Some ne ko gina mu. Ko gina mu. Nem say ma me show o ma. Yesi so wa mo 101 days. So omo hu ma me no ene omo ebedi asem no omo abegire mo di asem no nti eno hu no
asafo interchange de no so okay nti yadisi no yakọ enkoma omahene kwabena sante yes ene na busuafo titru mama comfort auntie comfort eno akoma friend so umaba wa bremu announcement yente so na esa na oledi ni su na mse ene oledi be su papa obesu ko be bia ne ba ne won de be yesa ito oledi upede ni aji se odum tv no ansa na sanse e wo se ye kaso mama mfo so be je enua no ko ye kan e ka na aba so hu uyi ka no kra to nchen a ne ba se ya nipa hia nipa o man hen so oye nso a ne ye mawo enti mama kone ene yesu no benya su enti fa bi sie na ye yida eyi no ho no su ni nyina gu ho but usu nso a odi su ena esu no kra esho mu anyenti enti opu e beba nko ade ama ne mra na emesi osu a odi su because se oye ne maba wa bremu kunu mebua ena o maye nkokra ne abrowa no so because be ni fie ne no pa osu bebre so ebe ha nani enti osu dia ba di obesu na nya ha ne kakra no wajai so ati ase se kwamna santi magaya so omra for tutorials papa muda brana bra yen tro sidie papa wa e ka na kwama ho so no eno so ye tutorial nyame adoma e fiada wo ho nyame adoma no rage de nyame ana rage park for the nyame rage park obsessment no opposite baby ana kotokofo ye training no kasa na nkofo be hu ni yeah tie ni adofo akiri no benche ye mi nkogya ye me toto ni nyina nti bibia be kama wa na bebo ase ana abofo jeban uni problem me toto bibia kama nti ye da say in advance ama na yefe ba ho no mra na mboa ye ti ye ma abusuafo ya ko shede no mra yie no na nyina nyam papa no ye da masi bebre ye da masi ye o ampadu pacho ya mamu ache Professor Wallace ayekrado akese bende ba Adom TV so Adom TV so medwonjo medie so dia wo kan si wo sempa sa kena no pan so ja medin Enoch Kwasi Wolanyo Wallace agudi catch back up the only nomenclature of professors degree in sports the Regina Wallace the nation's presenter and mesin kunya ko no kwantin coordinates mawdo en sa kena no pan so e wo Ghana gudim 8 say jaw one expert have always told you that betting is better than sakawa bet the hintasima we chin so twen before twen kuma bia odi ne kuma sa no manum srew abusua de japade bi sa asase jaw sika ko na shen pass abetina tebiri akoton odi na kogu so fa keto akwaje kese emo bet with money that you can afford to lose sika se benyado eyira enye oya no eno na edi twa bet nye sade a oni mo twiri mo twen so a emfa ho nyim bet diwa wadwene betia bomotin betia san hyehye utim srew ya na de adwene kakra tia san to wo bet dia na 1x bet di one dance dia ma no Jeffas Mr. do tetahwe so infections netete one centimeter Jeffas betia boa ema syphilis candidiasis white feet a odi po a ni na prapra wahrawa na omre bo mo atini di nchina che ko herbal shops in nemo also pe Jeffas Mr. eno ne edu a wo so a amanfo etonom na boa ema pomodon sam 18 akoyi afi sedimo gel and roll-on your ultimate pain relieving gel fi wa pampa so be pimo na ase na doyi be bia wote ya odie bia no what the stars so it fen sambo atu ya na sisi hom na maniama timi to ye de maw for ni kira shaman me market on sabeti aka na fetema so enye na ho kra obetia from se wutu bia koton na se wutu bia ye ho no obe from 020-898-6731 na on sedimo gel and roll-on yentwetwe enkomo a journey of 1,000 kilometers begins from very first step pension is a World Cup minute and also ye di age out na nyame ya doma enchibia World Cup no between South of Femna Brazil Pele the only player winning a World Cup trophy 3 times wo abakosim Sergio Manucho ekofo papa ya damfo na nkoma wodi abejani World Cup ni hyase afi 1930 no players ahodo na na agi nkruwa yi bia enei omo medals esinse omo dem na wo domo sikoye pa players yi emu ahodo aduonu baako wo munyina agi World Cup yi mienu a enei wo mo di gi omo din na nipa baako edanso efitiri da World Cup yi bebo ade ewo wiase no wono pe na agi no miensa a ene abakose nwuma mu no kofo podidin edi ane maame ene ne papa wo no omo de to no so no Edson Arantes do Nascimento nanso wonam krom enafe wogina go pramaso no wo bobo a edi abo na jesi akire no Pele wono ne papa ya waje World Cup ahodo miensa esi ne sire so no afi 1958 akense ni tujwa wo Sweden Brazil kwaje ye na Pele eka ho afi 1962 Chile ene hostu ye Brazil je ye na Pele sanso shemu a de atwa to no 1970 Mexico for GC omo sire so a ehon so Brazil je ye a
na Pele eka Brazil players no and the World Cup warm up na say Brazil Pele and wagene 3 times we are see after na World Cup ne baso no ona agene pen baako ekumenyo na ita na say we see Mexico so a waya de pa e wosana nema ACT e wodwumadi a odimu mentinto mo Ghana nkomo dia owura TT Borders Uncle T and a man for Fernando president of the Uncle T United Football Club adictate ene di ankasa we has a folk former board member na ona ne sika dwete kwahya as Mrs. Abromuntu e ma pay e kaketu e bi na adwuma ye gonye na adian nka nema efa na se o se o hesna sitan city a 99% of football administrators ukruma no heaven pa de so mbeko heaven de omuntimi enkobi whether say they say there's only one way to heaven but that one way ne de esan eye ketanhye pro ni dwirima on de omhujim tinya de a on betia kobi TT Borders ne nkomo ni me akache we ne sana ye running Ghana football ni de mimi ni me experience am wo over 99% ye enko heaven football ye fan no quite ready football Ghana heaven I'm telling you heaven there because Wallace say madam for new na me jai match back mo because of Adam for quite no be lose. How do you think? Yes. Na supporters omo ko hwe san ni pakunu match no. Ni ku a ebe ba ho ni niama na mi majabi match amawa. It's not about me wo. It's about the followers no and yen punish omo. Yen football administrators and yen punish omo. Yen fight no query enye game. It's na ye game no so egu no. Because excuse me, does it make sense me na me team obeka say untu na win no. Why should I pay a bribe to win and pay my players winning bonus? Am I a sensible person? Players no mo bobo na mebe cho mo winning bonus no. Me ankasa me ko top match no mo na me san tu mo winning bonus. You see, and sometimes untiase intina me sabi match no. But me I bet you me team na ye bo fair match ye need team be bo na one players am wa bo say look identity everybody boni intino se sa boni no me football administrator bien no obeka cho e division 1 say me obet my friend say Mr. Titi yes mama osropo because it doesn't make sense. Bisa player bia wabo mi team da. Omo kotoko omo house, omo akwa other club say. Me team no. Who bought referees 50 din or Ghana. Me nim tempo din. I don't want to know them. And they know. Referees baby, I don't know them. I don't want to know them. Wallace, excuse me ma obi excuse me Bonnie Odino. Or Nuntino mismention me di boni because of me running the football. Into member football assistant mini Padiano. I won't do it. Meti me a catch away ne. Sena ye running Ghana football. And see, ora as it TT Borders and then a man or your former football member and I face so Uncle T United Nedia, a Division 1 club, basically in Fie Medisanti or Bino, or more Ember Premier League me and say. Osio no peso ko sro ahime mutinya dia obetu eteku simpoa kapre na dama kra e dia ma referee bo referee 50 din a osi 10 kranya dia onimomudi e osi ne Mexico into we dia referees abre ye ko hazo fofu akachi a board member Vincent Sodute enso nkomo kakra tiansa ba ni nyina ne se na sentem omone Samuel Bodu aye coach no etu nkwanta pa ya manfo keka se se board no Vincent Sodute ne mpanyimfo bi omo ho no omo na esesa players edi ko team nimti omo aso na ye selection ne nko ne abenti na emwa ema Samabodu entiansa nko ni mudute se da bi nyesa omo imposu a players on Samabodu da Samabodu na adwen ene nim de owo nyina na woda na dia na msoma ni omo eni na etu nkwanta pae no. If Bwedu they are saying me and Alhaji Akambi are the ones who do selection for Bwedu, he must prove it. I have never, I'm saying 3 times, never. Bwedu has never shared his selection with me since he came to Hearts of Hope. He has asked for Alhaji Akambi, the least said about that. There could be, Alhaji Akambi since 3-4 months without even talking to Coach Bwedu. It's all stark lies. And Bwedu must hold response. When the club was doing well, he got all the praises. If the club is not doing well, he must hold his hand up and say, look, I've got it wrong. And the kind of excuses he made in this report at the end of last season, why the club is not doing well, he must share with the media. And so catch him.
No nya supporters see can they be odote come na odie muchi odote come I wonder I signed you. The money I gave you, no Ubedu, you would never ever dream of that in your life. Never ever. Never ever. No, and yes, sir, me not many year contact. Yeah. 3 a.m. you were in my private office. You were that. We brought you. We supported you. When you won, we did everything for you. If things are not going well, you must be honest and say, oh, hold up, sir. No. The things you told us were the reasons why your players are not doing well. Come and tell the public. Don't join the bandwagon. Now say, don't tell that can be the selection. No, that can. And let me tell you, the board will not allow that. We take great exception to that. And see, we have Vincent Sodote and I tell you, Kobe the scavenger, or Mojuan Kumono, Sisika, Ma, a Bodu, or the office in a private office, and yes, some kettle cry. Now it has been speculated, says some Bodu, or about best $11,000 every month as the head coach of our folk. Tom Shembo Mona, Utim Sampa, or firm to say with the Angutia for Intinia, Bitiabua, Emania, Tiaquida, Mom, in the Tansia, or Maton Quantapai, Media, or Modima, from from Como, a para power lifting. Anytime be a better parabiano, as a Sebenado, and conform them, almost so try some between a science sports into way, and conform Didema, on Person Pidaka Munda, dear Mudu, we are Simo. Now Egypt, and Omuju Media Bakwa, a Basono, a Beba, 22nd, and confirmed 31st of October, and a side Media Fence 2022 championship, no, 18 Santuja. Ghana a para power lifting no a team no so a crowd Abubakari a Abdullahi or no and a coach edema power lifters na odem kuma kakra e fa ka mu na dia se benya do mo adi demi wo mu epija no I think say we nye emra edi kan a wo mo di wo mo pai bo ata yechi o ma dia o ma bo pai ni bia ma ye wo Tokyo no kra no ye call by mandatory by apartheid no kra no ye beto so I think 7 in the world. And I call Birmingham recently Commonwealth Games and you better also 5th into a ahunwahua ye share Ghana phobia wo Ghana my moon say ye da almost any woman pie boa or moditayechi any yes so no de pese ye e de bo o man no anase ye de ton o man din awo ewo amanoni na intino yenim say nyankopon adum nti me nua Morgan we try our best say you do we try our best because enye new eyi kurofufuro bia na yeba ya share wo mo Lagos 2019 and ya share wo mo Abuja 2020 and ya ko share wo mo Manchester 2020 2021 and ya ko share wo mo enti ya share wo mo Tokyo ba bia ya share wo mo enti enya ade a ye hu wo mo a ebe ma yisuru bia na de nimu se ye no eno ana ye enti Abubakar Abdullahi head coach edema para power lifters na otene ka so de nkomo age say Ghana fon tire machi de denden pa e wo dwumadia nyame adoma mkokodi wo Egypt no na athletes awon so pija ka mu na de mu edu no won so de won nkomo age Juma I saw free Juma. Your friend won't me. Oba Obesan with Yako. Me be room no say e boa me a mapomuden. E ma me ye da e wo be amiemu. Ti mo say me say me yimu fi mu a. Metimi aka me ho ahye. Because me bi obi am pese me ka me ho ahye bebre. Pese me obi ehu say na ade a me ye ni a. E betimi ama me nua bi oti bebi o hwe me a. Betimi ama nso wa be mu abaye bi. Nti embu ma be mu. Oh, media mechanism ya ho keka no great the year because yen boa yen ho a obi ka say oboa ho wo ko baabi a osuro ni mu nti sa osuro ndi ani emu ye hye Ghana for boss ye kwa yen fa yen sa pan ba edunkunu de na baba Ghana ahom keka ne de ewosoro pa de ema ahom keka no ba asoro kura na say benji fufura mo de maaye no ama am keka no akonanim kese me say ye beye amana abroso me wa ahom keka kese say me duru ho a me qualify ahom keka no eso enti ahom keka no ho asema na all can we power lifters mo pija ka mu na de mu edu a se benya do mo di dem na nkro baba fo nko a
ana omuma omoso hwe nim se ombete Ghana nim e wo se na hyehyɛ no AC aircourse nyame adoma ya digital mu ede ne be mom na omatia sa to so abodwuma pa. One expert have always told you that betting is better than sakawa. Bet the intestine which is we tried before, didn't before. Timsel faketo akwaje kese emu fa adwene kakra to nyesa bet diwa wa adwene betin abom je fast mixture doyi infections edu gonorrhea syphilis candidiasis white fever na so dipo a babu oroni pito azisia bombu budan kan chinki kabum srɛ modern down saka je fasa ebetin abo sedimo gel and roll on doyi adwuma pa fiwa pampa so bepum na se yawde bia etu ase yakotema ashama me market so betin account 0208986731 womo ene techiri boy men no penso yɛde nkoma wodo ensa kan no so 8 venture erade ntina ni ma onye okese nyife bi ni da so ni fanko bi ni da so bidusia na madawa sen hyehyɛ aka wachiri e obedwendwumedie so na do so mesrew ka kye abusuafo so bi a fa na fidi ni ntensanto a yɛre wo ma wo fa sefo nananam ukunu no mpranfo ina obi a emetra tv na chi sei kama na ne eba wachiri no e do so sen ya ba kokora no within the professor Ike wala sagudi catch back up na mitemu and of course evidence based presentation to me the act of being a good guest is to know to say goodbye. Mafade na hu se ebo mekokoso kama fefefe eno so ye pa ho tuma na efe na akono nti obi ohoromo a na awia no wanya ho anhwe bi wo badwam so no ye be masa akwanya no na fe de ekoso enura ya pa ho tuma adwomtofo atitiri akuku dama womo ewo so eda 4th November omba beto dwom ne nyina ye de ngidi abomu eye awrade ye ba bi ode ya bedro Adom praise at 12 no ewo se eye de ye kra be hye enti ene wadaroma mienkohwemra na me wopi wakfo wa ha ebedi nkomo bra ye hwe apomudin mu no mfise hu nya de ne a ahwe bedu na oyare ye beso obi ade yare beba ho ese ye hwe apomudin enti enko bi mra ye ba ye beto aso sa 2022 edition here say kwansi say mu first na Adom praise aye edakro ejumedie sese no ejumedie no ekonanim this year 2022 no aye 2 days activity until day 1 no Thursday 3rd November and at day 2 no Friday the 4th November and paid. Day 1 no virtual. I know the free show. But about the main event no I say on the upper ticket about day 2. Friday the 4th of November and because we Perez Dome. Over the years no Adom Praise no has not been just a praise festival. Ejumedia yedi ehye nipan kran na se we obi a wotie Travis Green nyoma na se wo hu ne da this year yedi naba e wo se oba na obi hu no and say a co break kakra but essence start no nyame adom ye mu be part of it na the person kan nyina ne say nyame hu ye nyina mobo the man ye soronko this year ne say nyame wo hu ye nyina mobo ya ya da so tiasi ya kra da so tiasi e kire se nyame wo hu ye mobo enti ye to nsa fro bibia se the man ye soronko se oso aseda me so aseda because covid ye chi se wiase timi ba na wie wiase na restart no ho so ne me kasa nyina me hu se dog tap ne nine sa tum so be ba wadu kura wie so obe sponsor no be to no so obi hu dodo na neja adibia no na energy level na sa basro dog ya mu ache mu akwaba me just me sa wo ba oh me ba pa so ba so ma bi da kra oh me bi da this time they I think say they Benjamin it's me aside wo be sponsor na oni pedua ne family no mo nya sa na wo pa yeah be ba pa dog yeah enti Piwak Natural Health nyame adom mobile head dem ye show the din de obi ate of course but I see a sabo ho bi hu hia papa because wo immune system weaker ya we bi e be so sanity Piwak nso aba e build your immune system papa ti me ani hu nkomo Piwak Natural Health adwumako ben ya yo ma menchia na menchia ahwefo ahwe na no pe Piwak Ghana ha de em say what yanka ye na nam ye so a yetimi I discover one of the best garlic mixture Ghana ha ye can dry purely organic yam fankeja na yanwa na yetimi atwetwe nwanunuru ye pese obi biara apomdin ebetimi ewie peye enipa bia o build good immune system den say foreign invaders betimi abawure nipadue no mo na akokọ hadwena kofa yare abrewo
ɛne nti ɛna piwak for to yɛbo ase yɛde research scientifically no yɛde no magugu akwan so ɛne yɛtimi adiscover abibiduro a ɛboa ma enipa mpempempempem apom dempa etimi akɔso in fact ɛne baabi aduru internationally amanfoɔ mpanimfoɔ a ɛne ɛbɔ yaba so ɛsɔ do pay mu a ɛyɛ eni so yɛ papa ɛne nti deɛ yɛka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa na no pay ne sɛ 3P garlic mixture best garlic mixture ɛne yɛde boa ɛma apom dempa etimi akɔso wiase nyinaa no nani ɛwɔ sɛ yɛnya nkyerɛmu 3P garlic mixture no ne yɛ wo ma de yɛ ɛwɔ nipadua minim hwɛ kura de immune system de e boost no ɛyɛ no korɛ piwak anɔpɛ yɛbɛhwɛ ahyɛnso de bi ɛwɔ nipadua no mu sɛ wo wɔ hɔ na wohu no ma bi wɔ ho a edu baabi obɛbisa so adeɛ na pɛsɛ yɛ mi sɛ wo yɛ obi a wo wɔ hɔ na wuti etan edwa paa titru wuti no ɛfa adasa ni fa so anasɛ benkum so anasɛ wo hɔ wo sɛ entini bi wo ha ebi wo twetwe kakra anasɛ wo sade ha sɛ twetwe kakra wo hɔ a na wani so tabriu paa wonsa ene wonan na etituti na akyene wonsa po upagya mpo a ɛyɛ den sɛ ubetimi apagya to the extent na obi wo hɔ a nimpa bɔ kra ɛhyɛ no etimi yifi ne nan kra mpo wonim sɛ nimpa bɔ na ɛden ɛyɛ fi ne nan edu baabi wo hɔ a asɛ wo body ne baabi emo edu kyɛn ɛfa baako sɛ wo ho sɛ ukɔ anim a woni agya menu edi nkɔmɔ a asɛ nkɔmɔ na woni agya menu di no ɔkɔ na ɔsasa na akyi asa ba nkɔmɔ no so sɛ wo ho sɛ wonya hyɛ asɛ sɛ wonhu saa de yi ɛwɔ wodɔfo bi ho wonua bi ho ma bi papa bi ho a na ɛkyerɛ sɛ ndue yare de yɛfɛ no stroke no ɛna ɛbɔ no nkayɛ saa sɛ wote aseɛ stroke yare ɛna ɛbobɔ no nkayɛ saa yare baako a in fact ɛha dwen ɛwɔ yɛ man mu ha most at times no the effect hypertension high blood pressure no ɛno na ɛde saa yare ɛba paa wo hwɛ stroke yare a ɛno ne yare baako a patients ne bi wɔ hɔ a ɔmo ko titu ɔmo yedu anasɛ ɔmo body weight no ɛso no most at times so ɔmo nya saa yare a na ɛdu ba bi a ɔmo recovery no ɛyɛ ana ɛwɔ fam kakra enti obi wɔ hɔ a ni maami bi ni papa bi ni nua bi anya stroke modu atete ni ɔha wa obɛfamu no obi kura ase mabre wɔtemi gya patient no kura ɛto stroke yare wanhwɛ ne ya maami a wokɔba ama busuanya bi di papa wokɔba obi a wodi mu pa yare nti obɛda form stroke die in fact yare ba ko a mahu a ɛyɛ mɔbɔ sɛ to a ɛyɛ mɔbɔ pa na watwetwo ɛno nti piwak for say kwan pembe nso pa na ebetimi afa yare ebetimi a resistance ebetimi abɔ ho pan na yare enkofa dem di ɔhawpo emfa emreye ɛno so ɛna yenam ɛna yehu sɛ stroke yare ebetimi akanwa akoma na edi moja ema ne pedua no moja no ebi kɔ adwene no ɛho na edi enwani no de efe no ɛyɛ oxygenated air no ɛkɔ o brain cells no ɛho na ɔmo so etimi agye ɛna ɔmo etimi anya hoɔden ama won so wotimi de adwene na wo de yɛ bibia drobia saa oxygenated air no efa mu ɛkɔ adwene no ho no saa drobin se emusi srade ebetimi abam moja abɔpɔ na sɛ moja yɛ fin ebetimi aba hɔ sɛ saa drobin mu si pɛ moja efa no oxygenated air no entimi nkɔ saa nkɔmɔ no ho biom enti ɔmo wɔ hɔ na ɛkɔm de wɔn na ɔmo ahyɛ sɛ ɔmo den ɔmo ewu ana sɛ drobin no etimi ɛpai ɛma moja enyunugu adwene no emu sɛ saa de ɛto wa na ɛkyerɛ sɛ ndue yare ana sɛ stroke yare ɛna de saa ɔhaw yi ɛbrɛw yɛsrɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ wonipa bi adidi wonipa bi ahome yɛnum nsuo yɛdidi a yɛkɔ a yɛbɛ yi di ɛyɛ den a efin toxins bi ɛbɛkɔ nipadua no emu ɛne nti ɛho behia yɛn sɛ yɛnya enwano papa a ebetimi aboa na ahohoro efin ama mogya wɔ nipadua no mu no etimi asane yie ɛno bɛboa ama wankasa immune system no etimi akɔyie enti menkasa medeɛ menyare medeɛ hwenya me obɛyɛ some years now me de me hu yare da mesrɛ sɛ wo Ghana wodidi wo home na wo amamonane na wodidi na wo home nko ade a ɛne hu behia sɛ enipa bia no wo hɔ a yɛ wo hu adu kakra wo hurum nipadua no na mogya no etimi enyafo sane yie ama no ma etimi akɔyie papa
etimi aboa so wanya saa de no a eno na ebi ana yare bi anke betimi atu ase na fa didi umu a na de wo kro sanity aside way a wabobo so e niam ahodo bi nso e wo ho a piwak na sa 3p eye no kra ye hwe adansedi e fa 3p garlic mixture ho e wo Ghana ene amanone me pa cho mesra uyo bi a wo ha otimi se wuti yaw pa e wo wachi e ko wo kon ho obi kra timi kese madam e kon so so ti ase sometimes information jina ni pedwe mo a yaw etimi ba ni pedwe titu wa poso kotodwe obi o hwe me e wo sehwe no ho a ni nsɛ ɔmo de sokotokuru mu kra ntimi emu anfa so so ti ase piwax say yempe 3p garlic mixture best garlic mixture esan say enwani no papa na ewo mu no ebebuo ni pedua no so ti ase ama wonsa na esanka wo de ye adwuma no na itiriti na wuo no edoye etimi abo obi ho wase yaso gya wo me video mu ase de mekwa gu me so ase yaso gya wo me video mu ye ma wo 3p garlic mixture taxi driver no pay edu betimi abo ama se bi pains na wo te ewo achi pa no 3p no adaroma no ebetimi abo ama no ama etimi akoye ade ama obi wo ha na nafuru no ayekese all because of say inflama ejina yefuru ana say esrade ana ma nafuru na ayekese ma yenya location ne contact no okay piwak across Ghana nyina ye nunu kwoto a ewo eto a ebom ni tie boaso no ekokko garlic kokko ewo label no so sauti yase enti na wa ma wani ada ukore esi 3p ni ebi ni ho na ye wo garlic do fufu ni 3p ni person say so eye di ni garlic na menjim tum da hwese eye 3p garlic mixture ansa na waji ebia na wo hweye ana say wo ebia tamale uko of akojo heba opposite tamale taxi rank obia 3p garlic mixture wo uko mumu ne we enterprise eye opposite wa cathedral and so obia 3p no bi wo ho ebia na wutie bolga ko J Wise opposite Senate traffic and so obenya enope bi na etimi abo ama noma etimi akoyi papa etimi edi ama ebia wo kumase ko Chris K Danny Colinak Misty and Apedank nyina no obenya 3p garlic mixture ebia na wo takwa ko was ebibi dofi obenya 3p wo takwa dia mensa and say Charles ukwa obenya enope bi na etimi abo ko fodia for Gapson pharmacy and ohene na herba wo eye hodia Albert Sam in crime for emfa on intre eye Kingswalk Angel Herba Brutal Agent baby wuti across biano wo de pharmacy na ko bisa 3p garlic edu betimi aboa wo numa wutimi di number na into was our screen as say yes, now 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 021 0201 000 021 na woni piwak for edin komo Dr. Prince Nelson Mototi ono anete ono ana so ho da ye eduru nti wonim de work wonim de wo mu ne so mfa so sister bia na obi Facebook no mo betimi akọ Facebook page ho 3p garlic mixture wo de 3p garlic mixture pe and say piwak edo be ko no ma pa bia wo bia no betimi ehu yeda say yeda doctor se papa yeda se so wo hweye na study anopa no yedi kan de to mu anim na gutafo de ato yanim se free na adekwasi dadwoada wo mu mie shops no nti no da chehene nana ya wasante edi kan kura wa bonten dada ya ye hwe shops na ne kakra ye hu de yes ya tutumu anesa enti se da che wotemenka ma ye hwe de ekoso he na wugina pote na etese wo ho wotemenka de na menu if you are wotemenka de na menu ka se de mi wo Opera Square wo pie mu e wa ha nipa hudu a otonton ade wo shop akese pa no dodo no ewo ha ewo nkran pomponi mantemre no a ye de kan edito dwa se ade agutafo senia dollar no eko no ema dwadie no entumi nkoyie nti ade a waka kire won adwuma yefo se eneyi wonyina wontutu won shop mu se de be ya ombetumi ati ntozu kokko ede a kire aban na ka kire aban se nya de a dollar no ekoyie se me nu ka se we anka shop kese pa so ba palok ena chese ye dia tumu a enya de a nipa dodo no ebie shop ne wa ha so woni mo Opera Square ye pa anka no patutu se wo ba nipa hodo ebie wo ne shop
nanka ha nkobo se traffic e wa ha no enye traffic to na mu se me no ka say anya de a obehu se obia etumi ebie ni shop nipa hodo o mo aba sanka on ba beto ade no nipa dodo no wamba beto shop nti akwakwa ye bibia ma mo but nipa hodo o mo ba sanka on bepe anaso mo ye adwuma o ha no e sanse ye mie shop no e ha wa ye de bre mo no ye ne o mo twetwe nkomo baba bibia boko okay eja bibia boko nyame adom bibia boko na ene shops yi atutum die na nka oba beye a ya tutu shop mi nte na wuntumi ya mpacho me ye driver na me ba adwuma se ka me ba pe bibi kakra e de akofia abusuya nso me ba ye no enukure ni o ma toto store no sesi ameso afete me eti ye be sira ba no se won hwe na de obeye no onye because sesi ye wa hu chire mpa Enkane no anka uba Opera Square by this time one saying na ha eti airport master na ka enya gro because me started driving 208 na me started driving ati ase enti the same no changes be abem enya kura nti nipa ni bia ade na affect nti uba oba nse nipa no abo chenku a omugu baabi ahodo a omu nyina edi ohun nkomo sanse ube pie mo ha dia ade a stores ni nyina no ya locky stores ni nyina nti nipa ni bi wo ha ye ne bi ni nkomo ni yemisa openi bibia boss ni fan boss kasa but u ha mpetem bi sa omekom na enemu mie bacho ehwe ese office aba o show mu say bia na MBA but we ye adwuma ho but u hwa anka by this time there normal days anka I was say B8 normal days B8 o time 18 boy no enim say bia na MBA o ehwe I say nipa egu anyina nso eye adwuma e wo mekom if you medical ka che order stores ahodo e wo ha nyina no e ya ade a ya tutu shop ni mu nti obo say shop yi say me no ka say ya tum anya de a wo bie ne by this time there na nka nim sanka hanyira no anka obia bie store anka adwuma ahyase koso nto wo hwa ya locky shops ni nyina e wa ha mame ne openi kase endwetwe nkomo openi bibia boko store yiwudia media na ene unye adwuma debe sere nyama akon in fact ye ntumi dollar no sro na eko they say I do 30.7 nti ntumi ma say obibe kase ene se wanye adwuma e bele no watumi ahwefie say so ye pese and drop down no nti ye so pese drop down nti ye hwe senia aban be ya maye se si de bia continue ebua nyama sro na eko se to nyama ene a e kina no matum bi nti e de amaye se mo muko amano no ko fa no ma ba no na se ka na mo bo nti ene igutafo se ma munya adwuma nti ene muso nya bachore nti ene de obiambi because normally Opera Square ane enim na nka ha but this anka traffic e wa ha no enye traffic to enyezi masa say brew shop kra table top fridge kra ye di my 500 supply say see I di my 1200 table top fridge say 1002 is too much and yes se omu bana se customers ni bana say mom price omu see mom to me to na omu akọ in their phone na omu supply nyama so they be omu ba for money they be omu ba be jom sika nti e be my bre nti e dey ya ju say dey be close shop no se me no ka say wo hwe truck yesi he ya nipa wodo we anka oba be adwuma wo anka omu na adwuma nti anka wo to ade a na wafa ade no na odekọ na nso so esanse ne adwuma eni ho nti no wabanso wunya adwuma ana me de me ya adwuma nti me hwe se nyam be adom na dan hu se mama adwuma nti na me ba nti me hwe se nyam be adom be bi shop na atofo so be ba beto but omadi ka jo se na enya de obi shop omaka de na nso nse Ghana na ye won o de obeka se watum but onu nipa na otifi no ne ho atone enso ye ho ntoye nti ye hwese de na o kire ense ya no so beba bibi na ye nya adwuma ni bia ye nti on a normal day no anka ye ntutu stop no anka oba ye na sanka o mabie bia monko afa bi kwa na
Oh, my be a batini and Sujinato for Sika, Obiabo, Susika, Sika, Ntino Momba, Banka normal times, and Yamabunya den, Obiana Kakro to me backroom beto bibi. But then no, I am any mabo de Edian, Scientophonem, but is any anchor, first at it. Okay. If you are Opera Square, dear, I deep, I deep, we try when you a true quine side, the one you now, we say, idea. Urgent shop holding in a shop sasso adequacy on an idea woman and so atutumu until nipa who do an anchor a comoba benye juma and your deliberate and also 1 radio idea on so an idea on benya or moon cabinet cramacatro said honey dear bibia aqua bas or more 20 and no bonten Yanyon bedding como son said Anka Opera Square near Juma and Anka Mijidi said Anka by this idea Anka Wachi Anka Tamanaza. Mami, bibi aboko. Boko. Nene, edwede ni tisan. Oh, janamiasi. Nkrofo to ade. Oh, kakra. Ye manage. So akoye se krum na ye din kakra. Nti manage share de nyame beye. Ni enim se Anka Opera Square de Anka badista Anka haye gidigidi Anka nipa koba. Ya lucky shop no affect weduane ton. Okay, afi na mapie. Nti debia de nkrofo ba mo akaba this time ha ya gidigidi na so ene akoye se o man bie nti ha ya quiet kakra nti ye twe hwe de nyankopɔ be eza sa afi na ya pie nti ye hwe de nyankopɔ be koye se aditom de nye de bia na ekosu didindin sa nti ye hwe de nyankopɔ be nti obi so adi neni to nyankopɔ so shops e wa ha nyina medical culture all the shops e wa ha no ade a atutu shops ni nyire mo nti open kese wa mentwem be ona me ne oni nkomo open bibia boko nyame adom bibia boko wo ye dwuma wo Opera Square ha mpacho an me shop ni na adenza wo mie say see my MBA for 3 days na enye kra yesa e be ha yen because ye yiri no man wo fie yesa nema ekoso no chale it's like ama government no a discredited government no and in oye because he has to be up and doing. Yes, I bread. Nema ye hard. Prices are cost through. Obi be ne no be who price are. Ochina be na price asisa. Yes, na a hard drink. Yes, I mean obi antimi to be because obi see sika. She say 3 days. Fani say obi only sika be the fear. What are you going to eat? Uma be didien. Obi be didien. That is I say nema ye hard amaye. Nti say omushana na omuye nema yi maye. But nti na ye kakra wo be bie. Said any executives were ho. Executives were ho no nti na ombeka no e na yeso ye betie because for now no monka say ye mbia. Ye ntimi mbia because ubia I mean there's a task force going around. Mo hwe say stores na bia because this time around no it is very effective. Because first no na ntisa. First no na say mokola for no they were not cooperating. Nti na say na amuya na CEO ye but this time around no the Mokola women and the Mokola men, they are more harder than we the shop operating people. Into Nama Adena are very effective. Into no say I'm sure you are up to Monday in the Webaso. So we are praying say they will come out with a year, a Bema year. Yeah, my papa is so entertaining. Opening Bibia Boko. Also, ye Juma. I mean, in a workshop. I won in a workshop. Any amum shop no Mubedi day. Oh, and Yakupon Bay say by Yakupon. Bye higher. How to manage it, who the how to manage who the Bianca Mubi shop. We be soon Yaman cost by just W. Benya, but I saw now close to crowd there. I mean, that's it. If you I had in some Pumwa and I said, wouldn't send Opera Square and Casa Etia shops say Wasro and it dear from you know, Semino Casa idea. You have to tune in them until Opera Square, a Dianangasa Nipa, a woman, no more Tonga dear Ninano, shops say one a bonte, any dear woman inside one in an idea.
yatutu ni nyina mu enso ewo ho nti obehu se shops ni wura na ebia ba all right aba be gina won shops enim se ebia wo hwe se ebia gutafo e new directives be ba no matumi ahwe no mobie na kopim se omu di new directives be ba na yade a shops no yade a ombe lock esa ne se ebi susuro se ekoba ne se omu faculty kwan so ekobia anhwe yi a na task force ahodo agutafo e di ato wo so mo manta shops ahodo so mbetum no na ne so akwakofa asem foforo e di aba nipa ahodo e wo ha a mo so eye mo adwuma kakra no so no shop closure yi atumi a affect yo mo e bia na wo ba beto ade e na akwakwa affect yo mo eja bibia boko bibia boko o shop ni me shop ni na ade na umie association ye wo nya wo association no o da association be kan no na ebe the association be kan no na mbedu yeah na mamisa o una wa ha una o ton ade e na wo nim se ni dollar no e se di hamofa sen na tie dollar no every second say dollar no sisan na price no ya sisan and also sisan na no mbe my information first no nyama no on the my credit but say no cash and carry no say dollar no sisan na mbe sisan price na say na obisa price no na price no ye 2 cedi na dollar no sisan o try ba na ye 4 cedi ono na ha adwen na ma market no ye slow e my nti o maka ze muntumu for 4 days mbehwa tum for 4 days yeah na ye hwe say bia government to bebe house no betumi aka bibi na betumi asan bibi up to now yenti nka yenti hwe every government no e person no so on out no be kan bibi na so yenya vim bia say ye be ye bibi ana bibi betumi asesa maye na efia na te say ade omo twen atwenye mu se bia ban e ba be kasa no ma hwe se e kasa ban be kasa na rehemu e bi betumi abemu a enti so maako mienu miensa enan tuatua so nyina ne nyina akolosu wotu ani na wo de hwe animu ho ni nyina obo se shops ni nyina akolosu aha eye the central business market anka ha no yenim se eba no edwadie ahokeka edwadie ahodo fan eba TV eba canfus nnuane ahodo TVs ni ade a anka ubenya no blenders ni ade no aha ena ubenya ni nyina na so se me no ka se se woni sa ade no wo fie na tempa chotemenka na sa wodi wani akirem ewo nkran a anya ade a ubetumi anya bi ade ato adrafo ananka omusu nim sa anka omusu betumi anya kakra nanka obi to ade a watumi afa ade ne ade akọ no fie no so atumi anya sika kakra no ade a wono so no enya hwi wo ho esane se nipa kura emma embeto ade anka mpese wanya kakra mpo akase odi ekofie akwakopa bibi ade amane yo that is ultimenka na me bisa say ya lock dodo na nipa wa ha no etwa edwadwo se nyade a that is ultimenka na me bisa say o prosper ho penny atotum ana say wo free office e no hwe emonten so a e bia circle no say mo fa ho side no a yatotum ana say o prosper ho nko ari yatotum if you are saying no ka say dia ukọ miamia ahodo a gutafo won enwuma yefo no wodi a na ya de a omatutu shops ni nyema sam say yebedu ha no nipa ahodo bi a omuka je say omu ete makola ebiti o kanshi ni kanesi a omu nyina efiri won fi ahodo eba no na omu ehu say ya de a gutafo enwuma yefo won a enwuma yefo na ehye gutase ni nyina no ade a omususu atutu shops ahodo nti enye wo plus square hankoa uko be bia force for no eyi na omo yi ni bonde na ye tonton edi ma wona woko onfie mu ana se dwahodo ma so ekoto no wo mu nyina nso so ade a omuso atutu ade ni mu a enya ade a obehunu se gutafo adumayefo ewo chefa ewo sa omu actions omu dia so enya ade a obehunu se obia ebie ni shop ha efia ade ba ko ye hunu se uba shop owners no ebi wo ho a omutete omu shop na no so omu twen se bia mpanifo no ebeka bibi na di sakraye bi aba enso se me no ka se yenya de mpanifo no atumi aka bibi biara enti ade a omu shops no omu nyamie ye kura yo that here that anya se opera square hankwa na ekoso na emom shops ahodo a ewo Ghana a ewo nkra ha omu se gutase nyina no sa shops di nyina no
omo aloke medical culture say task force no so eni na mo omo hwe se omo anwuma yefo no ebetumi edi science so se de be ya omo betumi ati ntosukoko edi a kira ban no enti won susuro se bia wo pe ba ku bia to wo be bi na so ko bie na task force no be hu na e bia na nkwa nkofa asempapa amre no ntenya de a wono susu ebie Meda se papa dache hene ntino sade wo ya ne da no o de aka no beba nso na afa yen kase ne mpese mu si ato kan ti dache hene na ya asante na yete ne nka woni team no omo ntin so nkran hatitude na guta se enne de kosi juada de wo mu mie shop bia fi se dollar no ba bia wonnam no se be ye pa ye beto ano ne mu odin affect bibia de achi bia bibi e wo soro ama di edwadie ne niema to den to di aban brem na anodin tino ye wie ho no mo saa no ma mentwa sa nkomo we emfiri ho bra edu heba clinic fo atena se Dr. Penina wa ha Dr. Edu Mohammed e wa ha se ne mahu abasobode a wajejeje di nyina no wase stroke ne de famfa na fitiri beyi ne kwa afiri ho ama ho atumi ayedene ti se stroke no how dia edu heba clinic for adaroma ombebo adoga anopai ya chiawo na bibi aboko de ko pa adaroma oh ye de nyamias ona ma bibi duru sunti amama ahode wo ho sa ani abasobode de wajibi edoso pa na baye enan ya abai nipa amesma no wayade wayi ni categorically your West Africa de wa ha your Ghana de wa ha and your African de and your world de meanwhile in Ghana alone maji 25 hours West African de ne 8 world no maji ba ko Vietnam e dan me kan China and maji ba ko UK where UK de ne ECOSOC UK de ne enti award yes award ne de e kan some de a dos emfa ne mu de ya ka tiefo ne se so wo yare nko na wakoma e kan se fa habendro first na yeta afre no ebibidro and then no manfo ina ati ase say herbal medicine or you can call it traditional medicine se opese wo de tete kwan ya nananom fa so sai ade na pese ole sa ho ya de de and ya bledu herbal clinic okay irrespective of wo ya de no se de etie because wonim aya de atumi kan obi na ba mu abu ya de achini ba bia na enko na nasem ne se men yankopon enemy endini yi but I mean so am ya kwanja say yenhwehwe na yebehu yembom na ya obebie ye Adom TV mo ayade so matumi awuro mu akofa Dr. Edu abetena ma fidie so ya me nshiramu opani obi adwuma ne mo amoye ene promoter adwuma mpanifo na ya me nshiramu promoter ne hwan ya Mr. Mental na marketing manager wayade so otumi ko twen me de me ba ha ene ntime ka kire tiefo se so wo yare na wo yade ne se de akoduro bia wo se botumi ya wo me ya October na yade pa yedi ho century ene yade friends se kokram yare a etoma omunufu me kire breast cancer me kire Ghana fo nyina se achia ne muye unufu no se wo so de no mpese ye twade a na pese bidro na de sa ho yade de a edu ya ba ye evidence bebre ya je ho award bebre ye ka kire tiefo ne se yade a ha nipa na ema nipa ekedam no wosu na wata kasatie yankopon no Dr. Edu se moma yenjai na ye beja ya de se watu anamo akwa Edu Herbal Clinic ya se ye ne wo mankesim ba fikrum ho ne yesisi adan ahodo a ebetumi de wo yarefo na to ho bosome baako enkosi emfie mienu e wo nhyehyɛ pa ya ne obeye so woni haw esanse obi wo ha ne yade no wontumi mfa na wotwe baako nsa oboa yade bi wo adokro nipa na ma na akoba se ne cells ene system ni na ayeden asai enti abibidro so ese yade ye nkakran enti bosome baako ekɔ mienu miensa na nipa no wo ankasa na wo ba ye wo se ei yankopon wo ba bia ampa eno enti enye Ghana hafo nko na ya na omoba amanane fo nso etumi ba ye hwe obi wo ha ne yade nse de owo amanane no wantumi amma woni yedi nkita ho ne amana check ne system na amaye ne yedi ndro apakeji ne de amane no na de ese wo ye ka ho nso ne abo ne mpai bom ne ya san kire no se massage na ese wo ye da no me kan ne ha said the oil stroke dia Dr. Edu agim ntintimai we wiase ina no untumi mfa dro ba ko insa stroke mani pa ne ho ntone da oboa edu ne ba ma bia de behura ya sama bia de be ya massage ne ya san bia o de wontumi nkasa na no wache a kasa ne emma a obo ne hwene no ye wa bibidro anasa habandro
a ye na ede gu yasomo na boja na ada wadwene so no ana wadwene na emu apae me boja na enwinu gu tirimu no say bibiduro no betumi akoso saa entin na apae na your brain arteries ai na say bibiduro no akoso saa boja na entin na apae me boja na enwinu ewomu na wadwene na wontumi nkasa na retentive memory no afiri ho no na say enka hwe no aye active na watumi akasa eno ntia ka kire tiefo say aye ka me ba ya mo say mo ma me 10 minutes na ye pa because kasa dodo entoponko ena aduro nso beje wa eno wane atrema ntia ka kire tiefo say so when you brain up say otu yade ya chronic me chronic yade na me pe ena infections infection ti say nemu yade na yesi eni ho aduro ni ame ade ye ho aduro enti obi o nemu yade o de akina bla on fa na ni kyem edu herbal clinic wobi we mubuye yare a friend say stroke na ofo na ni kyem edu herbal clinic afa be ma ya hye ne rubber a friend say catheter opa ne 20 ya woni hawo yade ba kwa ere mani gina yare sa ho pa etete amanfo na enhu adu na eni ho ya me adome ne aba mani gye ho pa ene entesewa asthma won say tete amanfo pa it says asthma to me go aware asthma to me ma oba bi na ni nje wona aware yem asthma to me ma bema bia oye weather na oye spray and as artisan ontumi ye na adwuma because of chemical and air pollution because I dey won heli bibi ko mu a na wo tes na wo bre but ontumi ye construction because of dust ya dey we ya oba edu herbal clinic wo de no say so say sen a ye ma up to busumi num obi a yale na wo ne ho 35 years no aye so abusumi num say between 1 year to 25 years between 1 month to 3 months ope na eka wakoma se wono wo bi na wonji bibia ndi abra ene obe conscious so ya tro memo e de atoso ye treat wi na ya gie esika enti asthma a your friend say ha na oba edu herbal clinic aso ya woni hawo ewura de adro bi ababonten your friend say SMB test ene me de baye makoma ko 5 e baye me de be che ma ne meme wa ha eye memeduro waist pains and boost libido na onim say oba bi wo ha woni on sheda ni atenka wada ho de what say kushna e de atunso ne de atam ho ntwe nkeka ne ho baroba edu herbal clinic saa 5 na nem hia mema miensa ema mienu me de be che wom next week me ba me nkasa omo abekasa your friend SMB test anti-gradis or machiri here traffic wisimo kokomemle na wo ko eye circle ho city light here dromo abrosano ni opposite ma me bi oton pure water ho wagin bebregu oton e bo yen de ko aben bi atosisi a saa nso so na odoko official town edu herbal clinic ye wo ho benye bi nungwa 922 nautical road ubenye bi wo ho adenta place bi asoro nanim ho yogo bread wa biem wasi container na waje SM wagu ho saa nso ye wa boso okan spare parts maame no wasi wadi se wakoto oba papi no beto bi koma ne kun last 2 months se de me ne o ka say woni wholesale e wa aboso kan ho nti atiefo edu herbal clinic ye no man e egu screen na se na wafa na oni ye di nkomo yade bie ha wa wo gidie se wo pese odi ahabandura bibidro na esa no menu ya nkasa kese for ni chire mo edu herbal clinic Yankopon adum Ghana ha de headquarters no wo Mankesim Bay Fikrum ena Accra hanso ye be bie bi e wo doko official town udu Groenland Hotel opposite wa na one money Christ Ebenezer Preparatory School ye billboard AC Groenland Hotel opposite udu a taxi rank wa ye billboard si wo ena akọ for doko sa Rock Hospital Junction ho ye billboard ba kwisi wo ena Adi Junction ye billboard ba kwisi wo ena wo ba odoko ankasa eye kokompe kwan no so ekọ Dakuma post office one so ye billboard ba kwisi wo de meche throw in a LED to Edu Herbal Clinic obetumi so akọ Google map no wabo EDU Edu Herbal Clinic at Odoko official town Edu Baba Street open so afre normal no 0243 989368 0243989368 and 0201 044 221 0201 044 if you remember 1 minute into a month for oni mi say kwan ye fado e faso e yale bebre e ya adaje e yenyema ye didie papa ene ya pomuden obi o ha check up ene obi nso okotena adwuma saa adwuma ne pressure woni so saa na jo be 8:30 9:30 afi no we traffic na we fi afuom wakofie na obedi aduane emu odu nti yen nyina yentu ye ho fo se won ye watchman ai ne ya modernize ya friend security na enidi anadwo be watchman dia ya wonna nti odidi kra anadwo wonnam o petrol nti obey exercise but so we ye adwuma we ye daytime nkwana wo de numre dia ya didi ntam
se kebeya heavy food no yendi ne mid morning and afternoon na numle yenni aduane aye so se de be betumi aye den digesting and na fe ye besre se ankra bi hu ne blood group no won hwe so ye den won didi eno na beboa wo pa next time you buy beka safa blood group and their diet se de be amanfo so benya ehu adwene no matumi afa so oba ya so ya blood group e check ma wa free na ya sama manual book be guide on your diet into a straight here for say Edu Herbal Clinic edini ya ba ko pe yidi edino ya ba ko pe na yanyum no so de se fie da na meto chi ntia ne wona abeto wanka ya ya dia brofo antumi ya before ba ya wa ba ye Dr. Dwe ye udeni Jamisha yedase number ni 0243 989368 0243989368 02010442221 02010442221 Edu Herbal Clinic anyone wunding komo me doctor wie me kwa basese so ehwe na me fo kwanya so na ye na ya boafo ya se de ye kan nyina no saso no so say Adom praise no nyame ya Adom 3rd and 4th shase 3rd November ne de virtual Adom praise ye na 4th ne de unie na minie wo hwe madim na me hwe wadim ye meyi awrade aye ba bi ode na aba bedru wa hu se edi kan de abroad that 100 cities no abeto 150 no abeto say why comfortable atnase na wa sha atisa afi 2022 Adom praise ye de eba no mama na St Andrews Senior High School for ase awofo ne abata ye metre BC Mr. register obani se CA St Andrews Senior High School so person obani da che ekwa ani motu mpon a your board ne your day timfa ho ne ba bi awo St Andrews Senior High School ebe hwe obana tete na kama ama wanyina be ye panim pa courses ni nyina no ye kire bi so ewo ho Kel Kits toothpaste ye twitwi yesi anopa ene anwumre awofo abatan yemfa enkra no hyase sabre ni mu no nyina wamfiri ho Kel Kit toothpaste twitwi obase anopa ene anwumre ma me ne papa sa wo ye bia na akra no nsua ye nhyɛ no so sɛ de ye ofie bia nkra no hwɛ nti ma me ne papa ade asa wo bɛda wo last na abɛyɛ so betwitwi osia akra no so saa onyini nyina saa na ohu no nti obenyini na aka ho ne aboye se ho ban firi kaka ene sen ehaw wo a onwe ne sena hwɛ a de no kra kon no na saa de no obi a na hu otimeka nti wa ugya mirom na hwɛ na ha na green brown bisa wo twitwi osia anopa ne anwumre nnuane ni nyina bɛfiri ho na ose enya hoden me da se obey ne sa kidi minister upon so akra odidi mane se drebi wa ba frɛ kira ka se fia edron de tatahwe akra oso won pa aduane enya so wo ma no te se pa no won pa ya no bia won pa nya kidi minister upon bi e fama no na onom Piwak Natural Health ye do almost 3p garlic mixture no nonum bi na emma wo ahoden se de ne dog gidi nkomo no ma me nyina no soi na bedwam efisam nkomo anopɛ no aha na brema kwan na yede asie de edu so no pense mu ba wakwem na sei ampofo gei etwaso Anope ya samu achibi mamu akwa badi Adom TV so braso se bedwam pense mu yede to so ye fa na se ma Hepa Plus mixture edipa mu apom din hia ho sika o de tonta de tompa bo akese si dan akese no pakakra to duro na efa bo ho ban firi nyado ho Hepa Plus mixture eno ene bedi wakagina mu afei Franco Trading Enterprise opeso to iPhone Samsung Nokia original brands na nkasa no nyina Franco Trading Enterprise accessories no eka ho kama pa ene ode Franco TV aba Franco air condition or tabletop fridges or home theaters ni ade mamo pe laptops and printers for offices mu nyina mo fuma ni nche Franco Trading Enterprise omo ewo Franco Trading app ultimate download go phone so a bibia bo mu ted we shop no na se bibia a opeso to wa order online near dia bro na se obekọ omo main office ewo adabraka Rosy Cinema hwe ni hono mu ankrabata ne doso yentimi boni nyina aso ntihye so se Franco eho ena yeton phone ene ho nuama akade papa Kel Chaco toothpaste ene say ateki over a chese obia opeso twitwi ne sinu twitwi ne ye mana no yehwam ne se ho te de Kel Chaco toothpaste kane de na body tire ye no eno nnene Kel Chaco toothpaste eye ye wonkoda de ne ye wompani de nti abusua no mo bedi mo senior eye Kel Chaco toothpaste na City Black Tonic enso ye mogaduro a ebeboa wo wadi die mu wunyini mu ene opomdin mu enya mogaduro bia ne mogaduro bi wa mo afron toto keke ebi suso eye wedie ni ye tretire mu akwa no
ema ujina wona so eno ene city blood tonic midi edna na say ampofu eje anapema me fa na say ma CJ fashions awo kumasi amakomo no a ena ahyamatade a midi eti bedwam dwumadi so CJ kumasi amakomo betima frɛ no 0268 505021 0268 505021 metre dwumadi mu dia ma ɔmanhene kwamena asante a ade ato dani sɛ meka sɛ ni papa da fomu a fiada ye wo chinechi efiada ya yidi na wotweda e wo kumasi da nyame Rich Park bia na kotokofo ye training nti adofo ya duru amomra meboy na yini na wotweda na na nyefe because say the regional secretary edema National Democratic Congress NDC Honorable Theophilus Tetechai kane machibia need moment for Wable Kuma Central ene o say gina biem sanse akɔne vetting kura wie sɛ adwuma a wɔyɛ 2020 no manfo nyina nim sɛ so ani Greater Accra region edi free MPP nsɛm nti ɔmsa ma na kwan na onto aso atrans na yemia be ma Kofi tonto National Communications Team member edi ma NPP. Kofi, good morning. Morning, Minia. Apodum to say nyame adom bibia boko. Ye da twede ampo nyankopon ase sɛ party no mboko de bibia boko. O monitor ne ma so okuma se kakrakra. Oh, ye guso sɛ ne ye hwɛ de ekoso sɛ nyame adom mampanyi de aso abofom a so ame interchange baso. About 6 other overpasses are aka ho. Okay. Nti niema bebre ekoso hospital a wakobia no maternity block a ejaisi ho be 44 years a menya time ma ona wako project rim ne niema nkasa mampani ye wasantimantem ene adamates a eka ho na honorable Tetechai uze padini se lusi bodi nti tabia ya na ya confuse mi o Tetechai no ne Tetechai ora bona boko de nyame adom bibia boko a fine gentleman politician na okọ vet net say o nyame adom bibia boko no pay ma minfa enchia kese emma the party for nyina no pay honorable ma ne so na so ya romantic do nti ma ne so kakra nti me de enchia kese na me de ma the party for nyina ani Ghana for nyina no pay omo hwe e wo fidie so NDC as a political party no since July when you started say your party reorganization na me no can say you are reorganizing about 30,000 polling stations one station nti man cover because atako bien si you cover say the ebe the day more ne entokwa no but the ejadin no amount 40 it just pass what you say nti no ade aye hwehwa ne say mo be bon ya baso o mo ya de say a political party it to me organize over 30,000 branches sabi amount for Ukraine nimpo say NDC ye elections are na kire say ya ye bibi papa and na me no ka say your regional elections Saturday you be started constituency constituency elections Saturday you be started e kire say amount for FIFA vetting mu process ni mu nyina amount hwe nti e kire say party no esiesie ne ho to take over governance in the 2024 elections nti eno ni ade ba ko a media no odo mu highlight no mu highlighting more because a good signal edima oman no say ubenya political party a eba be form government a ni hihye ye a odi ba be form government no eye hihye pa because a party ni ye beja na ye di form government a eno bi na ye hu sesi a no oh a bibia ye de asai wo man mu no nti ade bi a me pese yeah political watchers no yen use near NDC aye as a blue print since be ya other political parties ebe hu say the way to go is orderliness discipline ade no and no so na odi back government mu a unhihye no
Ekoye. Edi mpuntu ebe. All right. Enti mo ya dia but akamu kakra. Ye be man more fire. Weekend constituency elections na baso. Na nyame ya adoma next month regional no so abaso. All right. Ye be hwe na ye de achi se de ese efata na weekend is coverage no so be pure pa anti no. All right. Mama sha se mfemfri Kofi eso. Kofi President Nana Danko Akufo-Addo has hit back at persons he says are his detractors in Ashanti region. He maintains that it cannot be said that his government has not really done enough for the people in the region because there is enough to prove that Ashanti region has benefited in terms of development from the Akufo-Addo administration. Ti omapeni kai no wa go further to say I will shame all eye nipa osusu say omo ye detractors in Ashanti region abra okate so ede ama eye Swami interchange 40-year interchange no o for say ehun hia so mampani kro be kasa asem no say omo a say omo mpena asem so omo keka nsem bi no omo nim bi guase baako ne ho keka ho no o for say ehun hia I think say enkomo a ye die no ni nyina ba bisi ade baako so edi kan ma menchia menua pani teteshai na edina teteshai ana tetechai yeah okay you know I see menua pani die very admirable person nyina yesano na tama sabe kaba of blessed memory or na honorable ba na etie no ne ade one of the people or NDC are very decent politics. I told the big crowd, me GDC or no other party crowd be hitting because a kind of us here in the politics and they're so decent. Contrary to how our NDC generally no more politics. Now, me near penny. I won't tell you. Also, the kind of politics are we. The kind of politics are we. And yeah, baby, and Kawona, we should be front line at the national level, not even regional level. If he's talking about decency in politics, why is he not at the national level? Because the decency he exudes for him politics, you know, see nyano across the country. And Kenya say nay, what Timmy wa kami be brave both parties. Yet menene kasa na obeje fans say hwan. O general secretary and no chairman den tokwesi mu den. Ah mo ti o mo mene. Enti the American say me nya pani. Oh, jai na say obejina beje fans say na consider by even hwan ya 30,000 police station. Asam no afi na mo starting. Enti fans na ekọ ba bia eden. Afi na ekọ ba bia eden. Fans na oje no eno so ase kyeresen. So bu na nka ye kra ye mo wa baso e. Already oje fans. E bi say so wan hra anyi we hu fans na eno no kikiri ko ba na say mo dia friend nyina. Me say tete chai person kire ye say NDC decent akọ no e so national. Kenya regional secretary go MP nyene NDC politics nyene. So if he's talking about decent politics and how we should emulate NDC and all of that, one kasa. Me see conceive the ideas of person. The kind of politics they do there, they won't allow him. I don't want journalists. Who are not about politics. And then about politics. Me a journalist follow politics, but you mean say one kasa one value to certain positions. Opeso catch them say tete chai. If he said the ambition now and do original. Now I am value. Don't talk for him. They say for now. For now, say already be bimpo or say original. A honor person here, Mama. Bia me mahondin. Ebe bua party no. Honor na menina ehwe. Eno ano no. Honorable answer is simple. Kofi Etiminia. Kumasi Ashanti. No clear woman say. Party aye bi ana ban aye niema bebre ama mine. I thought that be mpo aye communicators kra na ye twetwe yen ho say niema ye ama oman Ghana no. Kwan be na ye fa so aton ama Ghana for mpo. I believe say MPP communicators more. Of course people I don't think it's a case say abon. It's a case it's a case. But what my description? Me my description. Because kind competent me my description bia. The etienne say adwuma na ye adwuma de wo ya utimi pejam
as a party, as a government, as a pager in communication. We share at the party level. Yenua Richard Ahiagba Aba or the Nshisheye Igua Kwemu. We share government level. Some of us young people, for example, are buying the Miaba as a government communicator. Yemebua Yenua Miracles. And so Aba is part of effort, say, a buying betimi a serialize it and near ye. Near Timiama Ghana for Kumasi a stronghold. Kumasi forward and that's what Kessie Wimu expectation Kessie Wimu. Yaye Niama be dotted across the region, but we haven't been able to properly communicate and Niama Yaye. Menoka saying, Unim say 36 hospitals and Ekosu Kumasi. Ashanti region. I'm telling you, I have the list here. Okay, Kumasi and I'm sorry. I mean Ashanti region. Yeah. I'm sorry. Yeah. 36 hospitals. Agenda 111 plus 6 are you being inherited. Any the wie mu. Me no ka say Konfu anoche sa maternal blocker e see her for 40 years and 60% completed. Unim se Ghana ha nyina yen road network Ashanti region enya the most completed 1180 kilometers of roads are completed. Sisia me no kasa nra president dia sokobo for me just the interchange people. 6 other overpasses and a ka ho no list no ha for Chrome and I think San Manyon Kwanta. I have to find the exact locations for you. Abane other interchanges so what eba. Apart from that, say we share the same the roads are not making one sem, hospitals are not making one sem. Buankra Inland Port, Ubekaya ya dia ne woho da ene enye se ye kasakeke ya started. Expectation completion date in March 2024. But the etienne say dwumadia ye die nyina chiri no. Asantefo ewo expectation say they need more. And rightfully so, say began and need or to abama abaya. Ne hwehwe ne say na kwan ye beye a hospital ye beye say wo ye mpa ne ntemu a wo beye se ne beye nipa no obenya access to that infrastructure. Menim so nya video na amanfo huru omampani no. Oh, I've seen the video. Wo for say dey na pema Kumasi of all places. Ye be huru omampani. Na make say it could even first of all we need to even establish say hwan mumpo na na yesa. Adwadifo ana because nansen obekaya adwadifo na GR fo nya issue wentwi kakra. It could be say because baby ano nam no I think say na ye or they kokejiti ho baby. And it could very well be say adwadifo a omobo enyo niema bi so na omo express omo frustration. So we first have to establish nipekua na omo yesa. Nevertheless, the etienne said there is a disconnect between Aban and the Ashanti region. Yen nuanmo wa Ashanti region free say Aban ni dwumadi a odin ebinum free say Aban ni dwumadi a odin no enrum pempen so a omo hwehwe Aban no nso aye niema bibiri enei afi na Aban no eba abonten ato yebu akirikiri mu ama yen nuanmo wa Ashanti region ehu adwuma pa ye sabi obi ono wote Ashanti region obeda hu say why 1180 kilometers. Asa kwan no omo nam so bi. The bibi no ma ya visible ana aje say mu bie so kire. The say minia. A kwan conversation na when put in the proper context I want to say. Kumasi Nkwan wo almost 13,000 kilometers of road network. Kumasi Nkwan. Kumasi I'm sorry, Ashanti region. Kumasi Ashanti region. Over 12,000 inching closer to 13,000 kilometers. Every 5 years biano ebi beka ho because ekronimu tre. And it say why 1,000 kilometers now what take that no cray free mu. You still have thousands and thousands more onye ye. Enti nipa na dwini mu no ofri say onye hwe. Ghana nyina ye 96,000 kilometers of road network. Emu about 34 to 35% pena ye friend no fair or good condition. There can a poor or bad condition. That is about 60,000 kilometers of roads are buying Timin Fan and Sanka. You are in touch a cry. You are in touch a cry. And a buying way over 4,000 kilometers. But how got free more?
It is almost insignificant. But Aban we nso na the most roads in the history of the Fourth Republic. The most roads, 4,500 kilometers. So what the regraveling maintenance near the nyina beka ho 10,000 kilometers. But 4,500 near newly built roads, newly constructed roads. And so what free the akanimu and Dawson. Enti no de ote Ashoma estate ane kwan asay no. Sa 4,000 na sem na wo kan. Onti ase. The ote baby a no quota ni bi nkan ho no. A o kofi a ni ka etwi no. Onti ase. Eye ya sede se be ma Ghana fo ate ase se adwuma no ne kase ni. De ye timi aye ni. De betimi aye aka ho ni. That communication gap no na ese e boy ho modern e ma Ghana fo. Onye sure se to bi so amo sloganeering no okay ka ho no bi so a ma undue pressure about because when you have the finance minister and the roads minister calling a year of roads consistently, let me say first one, second one, you know, we declare it in the minds of the people. No moment who say ube on my coin. Yes, so I get your point. What I get your point. And first year no, omo rooms, omo say so ye gusonti eba. And then the panatana year of roads 2 year of roads na ye declare ni nyina no na enu ne so a. I get your point. And until America say maybe we need to look at the communication. Because the fact is the years of roads no aban ya kwan. Let's look at the data. Let's not even look at what Kofi Tonto is saying. What does the data say? NDC by President Mahama ya kwan. Akwan say no ye. The data shows that oye 1,500 kilometers in the time NDC from President Mills of blessed memory 2009 basic President Mills Emreso 1,500 kilometers. What the other ones ne be kan what say regraveling near there na economy kakra. But newly constructed roads MPP ya saying makachro 4,500. So indeed ya kwan offer interchanges President Mahama ye num ye ko 13. So we can interchanges and overpasses ye ko 13. Metimi akeka bi ache. Keka share me na so oya man na bi. Oh, ayo nwa ho. Abiwe ni so. Mama ni bi. De ne de he pokwasi de ka ho. Pokwasi interchange. Obeche bi ka ho. Obeche bi ka ho. E na tema de ka ho. Tema. E na tamale. Nungwa tema 25 no. Flyover de ye wo flower pot overpass. So wo fa tema stretch ne so na wani kire so gakopa. Ubehu say ye about 2 or 3 overpasses e wo ho. Takrade. What I say? Say ye be static kumase. So these I'm talking about interchanges and overpasses. No, say interchanges and overpasses. Okay. Oh, say I'm speaking to you example. Na say me kanu mitrim mpo na makate na kire wa. It tells you. It tells you say about when you say ufri Pokwase ano. I mean sorry, Pokwase interchange ano. In fact, yes static free of Anko. What's a Pokwase nechi barrier ho barrier nano aba be fa interchange wa kopim ensanwam ano I started $750 million nearby na ne die wom $200 million sa ekwan no so no ye about 3 overpasses so apart from say ye na 3 so the point I am making is asante region adwuma ekoso but me bisa say hu hia so mampani be ka say I will shame you all the tie ne say ye wo nipa bi a omaye omadwen say omo beto sabiu anweagu garem agu omampanyin na nimase enti saa nipa ko no na omampanyin ni omo kasa say bisa say hu hia oh say no de sabiu adwuma no adwuma na wo ye ne be kasa for yourself ana ma say adwuma no wo ho sabiu omampanyin de omampanyin bufo oni mu ana I don't think so. I think say omampanyin what video no what video ma hwe he said it in jest we share the way our can no na enye bibi say bufuo so ana da bi wo hwe let me show you say mesri nyina meka say ba ebe na wo hwe obampanyi kwan a ofa so kan na ya bufuo enye bufuo e don't say okay I'm not the point is that omampanyi e wo kwan a efa so a to da bi a one ni detractors edin komo say bi ono so kire na dwen say mo hwe na menye medwuma that's all. It's not something the point that is important and say DNA ya ma santifo DNA ya ma Ashanti region yeah Ashanti Fompo because ho no nipa bebre ete ho DNA ya ma Ashanti region is it the case is aban ni ye bibi
do the facts support to say Aban way are the most ama region? Yes. What is missing is how we have to garner ourselves and communicate our achievements to the people of. My honorable teacher, I'm ready. We are not for your good idea. Honorable. Minim sene o akoye chechire ni. Na o gentle ekun. Obe analyze your company asemi. Minya ade ba ko a me pese me sere Ghana fo ene say nyame bi ekoso na e wo say nyina ye hu efim. Say ebe huro the leaders. Yenim say nyama enkuyi. Ghana for I so disappointed. Our MPP amambo, especially president, you know. Nanso memma yen manning drew leveler edu sisiano. Ye wo kwansu bebre a ye betumi afa so asoman. Ye pese amamu a enye pape ebe free yeso a ekwan no ewo ho no. Eno nti no ye besere. Ade no starting kakra na yanso ano a yanhwe ye ebedu baabi no ye hunia ebisi because ebufuo ewo nipam. But your constitution as of mine no amaye direction a ye nyina as of mine no bibi hu akwan o se kwan ye faso nti mesre say ebi a president iba nkofo be tutu nyama ebe huro no ene sa nyama no your body politics no enkan. To be honest with you, His Excellency John Dramani Mahama at the time oye president ewo memu even the stronghold of the Ashanti region all crown of defense. What you say? Because of Nejuma oye across the entire nation. You can't abanya or the development ama Ghana. Apart from pre-independence and as independence time and Kuma EBG Ghana or starting development, you know. Nobody can compare the Juma Waye Chen His Excellency John Dramani Mahama. And that is why in the Ashanti region, you know, even the MPP, thousands of supporters, you know, acknowledge say if it had not been John Dramani Mahama, Ashanti region would not have been sent a CTA. It is said before no. Omo bisa omo say na yankasa yan party ye ohonum na yetumi ma MPP party no about 60% of the entire friends national votes. Enti uko omo bro no so na wo hwe a visible signs e wo honum papa na e wo honum no John Dramani Mahama ansano nchroye. And that is why the people there are bitter. But who can be the person who wants to be? A man you know, and I say of mind development and yet slogan. Oh, Aquine, you pay your baby, now you can't go. And yeah, no. 2019, year of rose. 2020, year of rose. 2021, year of rose. Now, citizens, no, who rose now, person maker. Don't say. Because we show Mubo say what you be looking at a roads. And if the roads are not forthcoming, you expect them to be angry. Honorable Child. Me no can say. Nanka me bisa we answer na what to say. What ben pen. And I think you were the chairman for the transport. Yeah, roads and transport committee. Yes. And unim say ultimately fixing roads now within 4 years, even 8 years, no. Into you serve some people. You have to be circumspect. Okay. What you say? Who decided say who buy the BBA? Idea was say who share first. The cost. And yet they now who buy no. Man for be bomb some amount. And yet no. Ombe no review, but almost on my pen paper. I mark you. Shall me know what say? Greater Accra, La General Hospital. Ye bubu no 2019. 2019, 2020,
ye the elections politics ye hu mfonyin ye the splashing from hanmu nyina ekola kono kohwe workers no mo dua banchi ani meko ani intos ewo park ni so hono kono kohwe wo da mu fi anu ma mu fa mu cameras na mu kohwe banchi ni intos na ye dua wo hono nti aban na ye ti say aban a ina ada nko a and the people are living in silence a hurt at the moment because a health issue who can share on polyclinic now nko did that defum who they call la polyclinic old one kitwa the world cannot share they can't even admit patients there until look at the economic cost the health costs are with their brom so how can we be lying to our people sikano eni honuma obianko she president no say make those statements are all you know there be 111 hospitals uko company be kan say land now unim say ube see hospital the first thing you need to look for is land yeah it's wrong the level of incompetence a what abemu no yenti bida na ade baako a she Ghana for ebufu any Ashanti region the fact say who ministers are they are not performing who party for nankasa can say president who ministers are who they are tutu ministries departments and agencies no omo muwa aban no siso omo look at your finances ye finance minister wa bonti say nia ye hu ye nya bida e wo memu then so president ko jira bonti I say the best finance minister no into all what you are saying he said the NPP as a political party no that quality human resource no e bi ni hono what I say the NPP as a political party no they don't have any quality finance person. Say, young farm kind of rat, and that's why you deduce from that action. Even amongst them, they want him to go. But you know, say there are people there. But honorable Techai, you've been in parliament with them, you have colleagues, you know that they are competent people within. So, what is preventing the president? One more minor from Greek to zoology, A to Z. Oh, you be biase. Let's just say biase. Sector ni bra na answer questions. Agree say aduane wo. Nya aduane di ana. O dokuno to dokuna. Na me di dokuna dokuno boy. Na say price a food has a build up. Enti aduane wo ho a ye de ka na kofa by another thing. Draw there no na what time no so an waka. What is here? Economic indicators ni ngina. Ani me mo de. O man no she say uso mo enye ye. Baby aye choked. And I don't know. President, you know, so TV money show. Radio so no ntie o. Say the area o man baby aye de me so gina ho. Me ma de guta de no ato aso preko but ma menye mpensem no yeguso aye no. Honorable Theophilus Techai, regional secretary Edema NDC, Greater Accra, osa say obekọ na nemu biem na watu na dwumadi so na nuguso a wakasa. Honorable nti na o hwe the general situation, economic situation, I want to abane ho keka ho no. Is a good afo atoto shops move from ene na me adma just next week and ho be say bie na ho keka ho person din nyina ka ho na fi guta ye ni akoso no ahụ chere no na make no from A to Z aka obi a na oman no ade ba ko drive your economy no ye sika ani nyama ye kra nya efi Ghana eko ani ni efi amanoni eba aban no ni sika a odi ye oman no ho adwuma tituru no
efiri omo kranyama edi bagana na yeka guta omo no mu drive the economy of this country because cars omo de ba spare parts omo tuto rice ni oil ni nyamanyam omo ana taxes no omo tua maban edi ye ejuma but say we importer ni aguta for ni ye no obeti ase me the products bi by oman at the time I made the products in the buy no na dollar no ye 3.6 me no ka say product no asa e wo market she say matter product at the cost of 3.6 per dollar na ene se me say me kwa koto sa product ni bi mu a dollar no asa akọ 12.2 or 12.3 cedis per dollar. Mejuma na say you need 3 times the same. Exactly. Inti, I've decided say there's no need for me to do import. Import beam. No, it doesn't make sense. It doesn't make sense. So just imagine what trade in moi. They don't have any alternative. Huge volumes. Omusika shit. Omusika ayeden ashi. Now, nyaya can say, ushe in the history of this country. Now, ushe the value loss of our currency. Ube besides say, abanwe, nyama omudi omano. Dr. Baumia Ojina platform so I have the men no abubo safo mafu no abubo your friends saying your friends trade minister Alan mu no abubo mudin na party for no mu jijiji so and now more him. But these are great men. And now so more him with huge economic powers no mu no expertise no e wo hifa to the extent say edu maybe bono president did decide say or no akasa pam 46 committee bi no mu share economy no so mebo na mo enhwe die nti a dollar and dollar no sa akosi say and that is why obia hu chire no e wo me Nancy, almost say the dollars be aba ebema economy ni be 750 million. Na Satana dollar ni 9. Ewa. Ene akwa 12. Can quote 12.4 12. Ni akoso no. One share before the close of the year. Dollar be do 20 cedis to the city. Ebasa ibe wo. Eno na president no. Ohun ye. Wo. Na edufu na ewo nkofo mu no uko gina platforms so a finance sector na ekun oman no nipa na wo praise no no I had to say the president doesn't care anymore. Samum na hu oh na mu hu the posture of the president. He doesn't care. Emfa na hu. No, he doesn't care because he feels say he's gotten his 2 terms. At the end of the day, yes, but you see, you are endangering your own political party. If the president is listening to me this morning, the president and the vice, they are endangering the MPP as a political party. Say, omoni ye ni ntie be den say MPP be power na say. Minia, who dey na American, you just man. Won't breaking the 8 in who asem. On Sanko General Kanchenko for say break the 8. That would near so. You see, when people are suffering, in Kofo a war, you have to say shame. Now one moment you cry with them. Now one moment some sense of exactly. But Senate President Ekikakoi. Oh no, me all what he's doing, analysis I me and say
he feels say constitution in money 2 terms. And you know, 2020, he's mandated to get his 2 terms. And then aka, 2024 beko. He doesn't care. But it is a political party that made you the president. It is a political party that made you the vice president. Whoa. And I was a would party no. Senior party no a feeling about your leadership. After the party no e can be bia wontie. O de enye bibia na yeka. Me can we obe can say me boa. They are not happy with the president. They are not happy with the vice president. Who are you talking about? Okan be. So enya dia obeka. Bacho. Meaning that the child party expert or party crown can once in me with him. Yeah, communicate. I don't know, say what Gabi tweet be a circulate. I don't who bet me. I confirm my say. I've seen the Gabi I've seen the tweet. But me call on Twitter and shares. And check it. But to the effect that we shouldn't do comparisons. No, I think this one is about. I think it's part, but my main try to meet me. I will try to make us. Ewa hamawa. Enti Ewa. Or say this not election year. Yeah. So don't treat Ghanaians like voters, but citizens. Yeah. Politics of comparisons works when elections are before us. Yeah. Right now, people just care about how to make ends meet. Use your energy in showing what is being done to bring relief. Of course. I don't know, say. So on the Twitter, I mean, team invalid. Yet to be verified, though. Yeah, but so on the Twitter, I mean, who boni be I think says in the right direction. But me near Penny Kaseria, I will speak to it. I don't know. Good for no, I walk into a situation beer. In fact, me good for me no more Jumasa. Because at the time, me all constituency crowd exactly. I understand when they talk. Look, omukwa mponi kuwa I was soft spot Edima MPP. Oh, I've dealt with them over the years. What is here? Me can say they are MPP supporters. So almost soft spot. Yes. I know your bro. Exactly. Anytime the MPP comes into office, into one say, omutumi ya shebia boa abano to minya some level of a good rapport. MPP baba, exactly. Yeah. Look, these are things that you cannot deny. But you can't institutional omwetiegu abanswa is the same guta. Anu chira say nyama nko yie. The leadership of this country has failed the people. And nothing na share Council of State ebemu any omu be kasai but who say the solution to the problem no ye nya anu eduru nti omu person aban ni who say your economic management of this country is the worst. Ugu yejuma ana obi a wafa car wotua car oba Kroma beto nyama. Some cameras see na no pay. Yeah. All the stores, the shops have been closed. The question is, for the 4 or the 5 days, revenue ben asoman you be losing. The loss to the state. And what is their cry? Dr. Baumia, leader of the economic management team. Almost question here very simple. Who see dollar no? You have access to the dollar. Yeah, but dollar no yes 7.3.7. It wasn't. It wasn't. But who did you kasa? Okay, on to me and manu. Me mark 3.7. Nya unim no. We are now worker. Now, say abai ejina no mu kase. Ye no dollar no. Ye ba be ye magana cedi no enya honden a. You expect the dollar to be around 2 cedis to $1. Because you feel say nia wo betu ye no was not the best. 2 billion a year.
Whoa. Before reduce your currency, no, and dollar no almost close to 1 cedi. Yeah. And this EBD 80 years. The highest the dollar went was about 3 point something. Osha level in terms of cedi jump now, it's about 2 cedi something. I heard percentage, yeah, saying. Because amount, no. Okay. Yasha, time I use you free office 3 point something. And then look at how many cities are account. So who is the better manager of the economy? Hey, where is simple ABC 1 2 3? Akinagati nimpo onim. So be journal see economics root me an ABC sir. Yes. It also can use percentage no mum the calculation na. Bia anke no ye. Emukama any simple amount. If 3.7 is equal to 100%. Percentage jump in there 37%. Yes. Then funny say if 3.7 is equal to 100%, therefore 12.7 science and math is now no so see me nyente me kira no nyame pese me kira ne say at the end of the day the percentage will be higher. The percentage jump. Okay. Because amount na yeah festival. Enti no guta for no omo ahuchire mu pa. Ota omachi. Nkofo adwuma egu. Ota omachi. Na o enka o. E ka me pa. Enti o be de. Unto mo echi wo. No, say enka wa. Ni suma Ghana fo a e be kwa hu ye hia within these days no. Ye nyina enti na ye pese aban no. Eye bibi fa ho. The president no ohun ne e koso na. Wo fo say den aban bitima ya fa ho sisi e. Aban no only Bank of Ghana. Only economic management team. Share NDC. Yeah, we brought on board all shades of opinion because on mine no the two mission on same one. And no just say but this government has refused. It's one I believe one officer. All right. Kofi Brem. Me atete chai penny. Say the honorable yes and one point is more Philip Otto. We decent politics. I say we be how they could say just say. Now wait. I didn't say. I mean you are not make Kumasi overpasses no. Abrepo Junction, Croft Room, and Abrepo Junction will be all. But you say Abrepo Junction will be all. And interchange overpass. Okay. Abrepo Junction, Croft Room, and Omanje, Magazine New Road, and Abusua Krua. Those are the places that are overpasses. Nana, Semetna, if you decay so, and me a penny a dinchimua, I will be exceptionally insensitive to the people of this republic. And to me, maintenance if you decay so, and yet compare and contrast. And when here, to say the Gabi kind. If we say the over 2 year and then near why, the bottom line is say a hina Ghana nino ujina, and I me to petrol and minim a huchra Ghana fukum because I feel it too. Me make a V8, me am a personal car, me to my V8. Inti minim the Ghana for go through. Say ukoto enema, you see how faster enema ne boy den e koso. E to da bi wo kra me busa me ho say na calculation be na enkofo ye. Because ade no obekọ no efri ha na eduru ha. Very difficult times for Ghanaians. And as a buying a Ghana for the to me a shayensa. Say near the bayou, say near the bayou. We have a duty, a fiduciary duty, a trustee duty to fix whatever it is we find ourselves in. They are now a toda bi oha, and my di hun komono, a send near bay a Ghana for Benyamuntias.
but that's not in any way to justify say baby a yigina no eye enyo mampanyi eni so na enye vice president eni so yemu bi kra de na wonim se be ya betena TV so nti obi ti baby a ofree say yenya ye ho twom we journalist, I'm sure you go through that problem. Me gidi se me nua panyin so go through that problem. The fact say ukasa wo TV so and now radio so nti no enipa ebesre ade wo ho menyi ni so obi a ko beba besre so atia say adesre de a wo ho dadaada ba aho kire no ba ne emumia na amano akosoro enti megitum se oman no wa hohihim ena ban no wa sudi se ye beye de etini bia na yetimi ayi Ghana for every sa hohihim no. Some of us are equally suffering. Me wo abusia, me wo namfo, me nuanom mpanyimfo wo nyuma o ma bia o ma fa nipa bebre. Me nso me rane bibi kakra, me nso me try se me fa nipa be wram. Ni nyina the challenges are you facing. CD no asem no. So we share last week, I want to say CD no drop by 2 CDs last week alone. So we monitor here. It's because there is panic in the system. There were 2 stories news agencies be running here. Me pese me body because we are of the case here. So those 2 stories did a lot of damage to the city. One story was that tier 2 pension abine de nse be kan tier 2 pension. And one of the agencies went as far as saying say Ghana fo a omo betimi nkoyi omo sika mfiri mu na omo fa nkoto $. Another story about and say ebi mo so matete say enkutahudi a aban ne IMF no there is something called haircut, meaning say o treasury bills na wakoto no dodo a emfaso dodo anka wo benya afiri mu no aban ne beti so yeah enti obi a wo treasury bills bia koyi usika afiri ho ne fa koto $. Me patcho say what is answer Emma bank of finance ministry kra ba bonten ebe kan say enye no kre. For me, that was a late thing na omo ye. Sadia na finance ministry ye. It was too late. Because was system for too long. Release this statement, yeah. Into the finance ministry and Bank of Ghana. Maybe I speak for government, but sometimes we have to be factual. They acted too late. So what they did was that people from Abrocheni and Dienina were sending me the audio. Kofi, is it true? Kofi, is it true? And that is what caused... And so everybody rushed. That's what's happening. It's not the meme patrol. That's what's happening. You see, there was constant demand for dollar. To say the mini penny to share can or more crania maba or more. On say a ban will be a friend import cover. A year $4.7 billion. That one need to me sharing. Ya can't call for Bosumen 9. Yeah, buy a Bosumen miensa. And ye DB becan who be a Bosumen 9 a chili pong or train. I see a hot chili and poor. Ye nim said $. With the bit media crania maba. So that trajectory no is there. But demand was outstripping the supply because petrol and Nema products are near Cocraban. First, near crowd 200 million a month. Petrol can shoot to 400 million a month. $. Enti dia wo dia good dem say se wo kwa ahochire mu abekwa kofa na san 10 eno na start say massidi no air drop. So that constant aspect was there. The BB inflationary import. Just 1 minute to be. Yeah, 1 minute. I know the kofa sanema, but there the excessive depreciation ne buy boom ne panic na e buy. Enti de ye kanyina ne se ahochira baba ye nya abotre. Na ye nyina ye man yakoma. Ani da so ho. Of course. Emre ne nwan ka meto me bua cheche ne ma bibremu. Se ne be ya se nyame unse IMF kraba out say emwa omode be buan no. Omo pese omo twe ba animu kakra. If you say omahu say we need the help as quickly as possible. All right. Eti Ghana for enyabotre kofi tonto ye da se une tonto ana tonto bidino tonto za wo ya santini
Tonto. But yana broflizer. Theophilus Tetechai. Honorable Theophilus Tetechai. All the time, you man. All the time, you know, man. That one channel. Me your friend na answer for 20 minutes, second half. You better share. I will be going soon.